Yamama kwa ba de ba kuma 87.9 FM so kuma mu nsam dwumade bre na so ya enawia yi he en ya yaje adwa ne enya dwaketoa we adwa kase pa na wia yaje ne sa no a ya de dwumade no bre mo na wa we ne ye fiala efiala nso de ne bibia tumi se ane bibia tumi se ena nti bomode na ta chuku na ene ya hwimom ewa kuma 87.9 FM so Facebook Akoma 87.9 FM o like and page no wo comment na fe wa share e de amaya YouTube Akoma 879 FM adawroma eya na wa share link no e de amaya pa na je se bibia kama na odono awiedu odono aha entitime about center we won maso yasene 21st clinic one so aboye chidom ne adontere ene Jagris fertility natural clinic wasebra na benya ma ena piwak natural piwak what the 3p garlic mishamba abibidromu wapam je na mafo tuguso na wafom ne tesabrato each other ba center de ne menka emema nkanfo edropa ene best man capsules no Jenfike company limited ene wonu madrei ashita amasa nyina ahyeto prekese gyanadu wotu kaka fe ubonsa nkoda nyina panimfo nyina kwakora ne mrewa wose talala na jesi wotu bi unsampa edro no wagine din wonam ena ba center chemfo bae wose no mpani nkasemu de ne bra ne behume na mentoto ne nyina fama kama enu ti kame ho awie Akoma Golden Ladies Amsterdam Akoma Golden Ladies Amsterdam Mama Joyce ena fe maba waso no awia ye chiachiamo na mo share program de maye dwabinro bank bonwe branch wono mo ye adwuma na so mo hwe na mo share de maye gaso filling station ora Emmanuel no bon na adwuma efo mo share won kuranza efama ye na arimboat at 32 kotwini brofodu wono mo so ato apete wode amaye ne na Harima supermarket Madam Harriet ne hanamo na je se wono so ato apete mu Harima supermarket ya ewo ahenema kokoben asafo buache junction wa bia ye pinso awie at the information center kotwa fatia wasom Big Love Radio e was Spain wono masomo a na Atomic Digital Satellite and so trem e wa trade for junction na Mr. Owusu adum Africa market one na Yoruba pe kwampa Sabron New York na one so e trem pa e de my fans of Mama Akos there Monsha Maye Sanso and Maa Akos great family Monsha and family fans of Akoma Munsam na Monsha happy home WhatsApp group na Monso Toswa na mawo e de amaye na bibia to me aye kama charity foundation aduana ba etwamu na mawo so e de amaye Joseph fashion awie wono na apa matade e de amame Josephine achira ne papa ye no askwa ene be ye no wono na apa matade de amame Joseph fashion wo bom so wani meet me there sports no ene di hwa ne mo bronya wo bepa mo mantade wo kuru ntade wo wontade mo de be kwa na ase sorry ya fa kwa na Joseph fashion bom so one pam emfa ma friend no e was 0243 433 465 0243 433 465 na also emfa ma afa yemre fi ase na me ne meraba amajewa okode emedi nkomo ama me mo ahawia na Maa Akos ama bokode na mi adom wujidi aswan awie anopai se wo ba ye office na wanya brigida ayeboko bacho asam ne de nya boko be ma pom de boko wa pom ya beko asam ne nya boko eni asam no nya boko no awie adwitwam ne yetiewu bacho awie ide ma tie fo mu ma nya bon na metu kwan kwa Accra se me ko pedwa adi Akoma bet mi nsia da me kwa ko pesika na me de aba besua efie na mkotem na ablantie bitim na okachem se na ni gime wo be ware me o de mbetu adwumam na me si yo mate meti wo sa onfa me ntu adwumanim meti wo me ma hu se me komanim na me se meton kosua na me no am kosua na me ton nti o sa na me ne ko ni kuro mo de me ko kire na busuafo so be ware me ti e ko baaye na nyinsen ko baaye akoye si se nyinsen abade a me nkoyi ntumu na asori a okọ no so nyo oba nwa de a wontimi nyem oba ntimi nkoyi wona mso mi ntimi nye saa we na efiri okọ de o time pa o yim ne ma nyina tugu abonte de ne na bo ne se bob e ma obi be ma gina nche ka se oba ne ma de ye nye ne saa odidi nipa ne nso atem
and I'm say me man am kotena baby bro no bi so e fra o mayela nti me kotena ho no me wo sa eja me ne nkasa me onim se menyem me de tu nanim so o se nye ono a nti wonje wo ka che se wonyem be ma ne se nye ono a man pa cho me ka che o se nye ono a se o ka se me ko yinu na ma anya hu ne de nya me ne nanyem nti me ko bro no so no na eja me ko hu e ho hene no e na o se o be ware me and I'm so minim se menyem and I'm see you mati because ade ni nipa ne se wonje na e lockdown mu so me nipa me nya hwe and papa nka che me se obe like opeme and I'm see you mati enti me ne papa no se na me fa me ho ma no me hwa na e kobone wa hene ne ka che so ope wo me pa cho na wo so nim se wonyem menim se menyem na wonyem menim se me ne foster nyem ama foster pa me de to nanim so o se onje enya ono a odidi matem nyina ofon so didi mi wo fa atem afi de me wo sa no ne nam fufuo bi aba one na danfo bi oyo kada rider one boy na ba omo ba ya no mo ba be de obro no so hene no ntu ni fie ni nam so mi fie ni na obeye de obro no so no hene ni nua ba akoka kire ne se anya me ni nua ne na nyem na me obi na nyem na me de abehye no enti papa ne de no ami me se wo peme nti anadwo ble na me free kro ne so me kokro obi ehume na me de ba mi krom afi de mi ti mi krom na foster asa atoa me wo sa me ne mabusua on obae se ode nsan ne papa bae se se me wuwi a obae me ho ade e ma mabusua fo nso gi tum so omo ate nti me wo sa okoye me wo ye 6 months no ma ho na me ofa hunahuna no obae o se ba nso o sa de nsan snap ne kasaple ko ne sa be si so se one me nyaye one me nete afi de me frɛ foster ase no okeka de opekere me no odidi matem ofo nso ni nyina ne ye recording WhatsApp no odidi matem ena me ka che ma mo se me pese me behwe ebia no ne oba na tinti no pese me ba no ena ma me se me kono ne oba na ti a na ma ba nyo no oba dia na matena ho afi de me koya first as me ni wani na adai ka sere ye ne me drew o Saturday me koye Saturday ne de me drew o me friend na wa amfa enti akona akora nso hyemachi me nso me fra asante mampoko fiase na koye enti na ekwan ne wa na mabre iti akora hyemachi o ma me kin na mko sa akora ka chem se bo anaju 8 a na odi kin be ma me na sister bit one no se foster wo yela ba akola hyenachi enti mani kin no no ma nko se sa akora wo de oba no kra na mpa nani mu ahwa for wani to akola no wo sean oba no so nim se me pon anaju 8 enti won twen time ma me pon no na me de safo no kofie no afa no na otwi fa sister no so ma nka se enti ana se me ne kasa no hye inside na boy bi pie free fio nti opie na me se bla mic first aba fio no sean wo hye dem mi refi o ka che me say enye ninti na me buy because me ba manfle no enti nye ninti na me buy enti ba bia me kɔ no me nsai machi na me nsa anko man trefo man kɔ na me de ne man ko gu dem o afi de kwasiada one me de nga Monday Tuesday no de safo atiti mi kom say an wo yi mi ho a kire me because on flare me na maba wo yi mi wo me what the key you ho ba twa wo so mi ni ba bi edidi fa ana me say da bi nti wo yi a kire me no de key ni titi me ne kasam so di ka fa me ma mo ka cho mo say ba cho me na see ya say enti ma me de ko me ko ye case no mo ka say me fa nko dopsu na ya waresem se ya kasam nso no di ka fa me ma me say se me ma me mo amfle ma mu e no mbe ba be fa enti o kan say o di we ni titi me no na mo so adwembo ni bam tim na so me koye case enka me de be mam ne na wo de enka me nka hwenje enka me nya ne hwe because minim so obesesa matena ho abesi ne onsesa na be mam me no te dem me ne be ma da dem na be ma afre ne mpena no wayi ne be ma atoso no wo susom waya dan wayi ne be ma atoso no wo susom na like o play romance wo phone ne so wo twetwe ne be ma wo twetwe ne be ma wo phone ne so ma me say odampani na me ba no so dan fifi na me da tire wo say enye ninti na me baaye nti onfa no ho nkame me say dia asem ne say akọdọpsi omo anka hye nti be ba ne yale na omo je ne to hospital na ne prakro no na hu nanim man ba cho da mi hu nanim obe wode ne picture a save ne number nti esi akra phone no wa na aka se minyi ne ncho metimi ayi na kire age se wa mo pitim ebo anadwo won kra no obo pitim obe sole afla girl no enso me wo yam te mam no enye sa na no ode ye me enti da bi kire ye wo ye ebia na aboa
Man pacho ampa man. Se wo ba frɛ wo ba na wo da ho. No wa bɔ ne ho adagya. Man. No wa yɛ dan kyerɛ ayi wo yɛ ne sɛ. Man pacho oda ho say mas wo so ne be man. Me ntwantro because ba try ade a me de besie no eno no ohene ne de no nso kra man fansie enti me ntwantro because oba wonyema obi afa wo de ya ni wusem eno kra man fansie na enye de waye no enti ma me de ne dadem de bia tokoso na o starting so a be ma me ne na chempena atwamu no de ne wasema besiwo e na be ma bu pleprawo e na wo koda obi nchen kwa wo se ne be masu ama nka mpena ma twatwam de ngefa ho na wo na ka kire ne se wo kwachi mpra bi na ne be masu o se madamfo bi na ka kire no sa madamfo ne nam ne so ma me call ne ho me shia papa no de na me ka so ye boga no me shia no e na papa no ma me call ne vie se me koye na aduan man ayi sa agro ne anyina ye di na me se papa yi de onye me hwi de dabla ne be masu ama agro ne anyina edi ne ofi o no mo kama boy ne tie enka wo we kura de nkemfa wo ho one me kasa no wo ka na ma de me ya ne se ye call no omo okache omo bisa ne se me oba tan a week say no de be mama ta aduane o si 50 cedis ana ko 12 for 50 cedis de esu akla no wo no to pampers enti onye ne 70 Ghana ma o si won de oni 70 Ghana o mo kan ya no si waje atum enso so ye be 50 cedis no de mami o ma we say na ni 3 days or the 70 Ghana na mami makoto mole akoto nkruma ne mam de aduane ama akola no abamu a we se ma so ne gas enti wo tutu gas na ma aduane na sei me twetwa gu me phone so kra me de aba ha wo tutu gas na ma aduane na sei sika na o de mam nso na me de kodi dwo sika bia nso ni me ho aduane nso asei esi ne dem sesi amekasa na ne kasa imu nso eno na me boni dua me ne kasa no o de me to me ho sei o se ai obi ye kwan so adwuma obi chika kese a etwia ne kasika kese nso kwara ne yele so ope no na enye me a meti hei afa nso me kone na fufuo mu ofele die ti na kone na fufuo mu ofele ma me kura mpo me kone na fufuo mu kura na aye ne de eya me twam me kodi dwa na ne na fufuo ni hu akola na no mo age no mi ko me no utifie wo nje akola no beje na edem no mo age no o se wa beto se na danfo ba akwa age me ba ni nti me didi na ta me se ne wo ho enti akwa we mini ya wodi kuma ne edem wo ne me otimi pim makutia otimi di matem ofafo nso na ofa ne papa no mo kom krom ka so ye kroboni me nte ne kasa no na odi di matem ma efi onso so nkran 40 wo krobo 40 wo onu nya asem a no wapie no odi watem no okọ no oba ada me ko odopsu no onim se meba ofre me me gina ho na me tie na odi gina nipa kromfo ba te so krasi ni kromfo krasi ni ba kromfo ba ni nyina o me fon so wa sesi ameka sai na odi matem pa na we krasi ni man ba cho minim wo ya oni masa krasi ni oh say me sorry me si ne mama me prapra ne dem no aduane mani di na no ni krasi sem na wo se wa kra ni krasi ni one me but na hu mi sa why ni krasi ni one me na kwa kire mu man ba cho o se me na me krasi ni kromfo no na mbisa ne se efi sem ne tena ma fa ne 10 pesos da on de on kana mintie wo tutunu botom court wo man ba cho da bi mitimi si ne ma na ma si ni sika on kra de ne nsa to boton mu sika ewom me mi si be ma ne ma mi ntutu mi ko me mpa wo hwe mitimi si next question no ankasa beyi wagumani mase won kana abonten so ohun se me na mase no fa ho anu otete wo se me hu ani wu enti eno me boni dua o de oba toto me ana me se sa oba ben wo de toto wu akire o se ma papa kura peno na enye me afenzo so me kone na fufuo mu a no ofele abrenzo a me kone na fufuo mu na mzo me boni dua se so kwa abonten na oba akosele na me ya mitifie me si ne niema me ya aduane mani di na me ne da na osabe di mi ampamcho we de monima na osabe di mi a na se okachem se me ekurasi ni a me kuro mu so odum mobro enkunu na me di kosua ne hwe fom kuro mu se friends en odum mobro ba chan na me di kosua ne hwe ho afi de still na no se twa nsuo ne mpoa se ensuo de ntimi nya ne hwe ene sa charge me na makoma ye me ya na se ozi nsuo na ntimi nya ne hwe ene charge me ntina mama koma kra sa ye me ya na msesa se nsuo ne nya wo hwe dia me de me kosua abofom me sa de bo hobiem oba me krom oba ka che mabusu afo so oba ware me ye bedu nkran wo so wa nkasa matena se ya twen wodom matena se manfo wachi me ne be ma bi antena na se maba na se wubu me kwase ade a ene nsuo na msa afro odom obra na msa de kosua ne hwe ho eti eno wo bo ne dua ma ko sai passion plensa kosua plensa na bo ho to me yensa se waka me enu aka de to so me ya to so me yensa no so me ka kire ne se
se mi ni ho na so ko flow bi se o medane dua ni hu me so ana o medane no machi a enipa obegina so obedane dua me de ne dase na me sa de ko sua ne hwe ho e na me dane manima wa gu manima ase bro no amete so me ban yale ye jene to hospital man ye jene to hospital no e na me ja akola na o man because no ma mi scan di e na o flame say akola ni so na me say come de me ji se medidi ansa na akola na no o sea ye call court wo no enye no mo say 70 Ghana a week ni so so fa 70 ne ma me eti ma akola no fo no e na mo fle police ni bi ba o say me say me ma akola no num ti no police ni mla meche me we dey lucky nyame on pass mbo ne o be krama ho blase na oyi word ba ko word no oyi ye ne sign oyi ye o say madam ne no say blam na say girl ne si woni di ye inti maniska nkoto eje o say me o de makoko otu inti miniska bi am de be ma na afa nso so me sorry a me ye kwa e ya no wo hwemu dodo like me no ba bi ye kwa o ko ba bi ogina o sen me no obi ye kwa na me ye romance no so de nke fa ne ho bai na oda dem no hwe me ko mu nti no se me ko te sole a ono na me di bedi no me nti bi fa nkodi oba bi wa ka kire hwan ma ba cho ka kire police ni na hospital ani pagu hospital ho o ka kire on before that ko efi oba fi still na no da so di me and any 3 days kula wo di me o tene fi ofo da na dwona me nti me pie nko ba bia no na wo ye sa ade no wo pie nko ba bia say like say ade asa o ye sa ko me nyu obi nchen koda na da wukuru ba be ayaka na da wukuru ba ma ba cho sinya ne yele na wukuru ba fa wo a no no eya wudwane ma ba cho sinya because me buy na me go me homa no if you kra no use condom bet na emfa me ho enti no ono da no use condom e bi nso hye me bag mi sesi a me ka sai condom ni bi so bag e bi hye me bag condom ni so bag ma ba cho e bi hye me sesi a me ka sai condom ni hye ne bag ni e bi hye me na afa nso condom na akode ba be fa wo ma ba cho de bi fa me enti de ne nkae no sai ye be da no da hye sunye no eyinim kilo no da bi ebie no enti we na msi mi yi ho akwa kosi na condom ni bi hyem me koyi Natalia mi si ebi nso sa hyem e hye me bag me free me ma me mo a me call ne ho me call ye wa check pregnancy test positive e da ne dem obi am akọ 1 year 3 good months akọ we say me positive na ade na ye call ye flesh isma twenia ma ni nyina niema na ye ye flesh condom na flesh she me bag no metimi ayi ni nyina o twini na ba don't worry ni nyina ye flesh o so se me na me ye ma na flesh ayi positive pregnancy test no ye no o se me na me enso nya me ma ayi enknan ba bi o de me call hospital metimi akọkire ba bi o mo de me kwa madam fo no kwa ka say oh ho aden na nyinsia ba ko oba nyimo ma ni su sa ma obi amenyem otimi di matem obi ba nkunsu a waka hwie gu me so ewo me hwe cylinder so e ma machi nyina asan ye report ni nyina egu omo me call police station ko ye case e ma me na krokro me se be ma me ne ti de ma me nya me ma mzo mo pe he woni be ma nya se ma no mo krokro be ma no se binya me fa sa ma me wo fa ba ko wa frim na me wo ye na me ne wo me ne mo fa na e da dem bo yitimi didi matem no wa fra na krokro no se oba de wo kwa wale ye krokro didi watem oba nim ni akrokro be ma no ma ada de be chema me wo fa awu one boy ne kasa pa na chew se oba ho ahomte me wo fa nso nim se me ne dada me nkasantia no boy no na me fele ne papa ma na me fele no me ban papa foster na me fele no foster free him what he foster there in the guy them design o de o mo fe ne gringo e wo ba bia o ye adwuma no o ye adwuma we oye adwuma o poku ase overhead na ya en foforo no ase oye okada rider patron and your friend say gringo or the gringo sa no mo friend wo ho e wo poku ase patron enti oye sa no no mani wi ama na afa de me hu de menya mama mitimi hye dem su sa na obeto se mesu so an nani agye na akutia na start chese obana se ade obehu se ni so fi mani ase ba na se de ohwe ne nsa aka okay afa de no wayele no ma akola me ne na wo no akola ni timi so ni mu no wa chese wa pia akola na si ba bi no wa pleple ba bi akola ne so oye no woni ne ba no ma patron final okura ma me patron wa se na na akwa chi no akola nkra wa se mi ni picture kire wa ma obekọ wachi na me timi ma no na me timi ma mo a me hwe me ba me sra me ba vaccine me ko ho enkuto na me de sra because 10 cedi no de be kan nyina ma ba jo se e ho de ndo mo nhyɛ da nya ne papa ni tumbi aye star bi e na so onu ni nku o de sra mpanimfo nku na me de sra no ma hu za akra na skin aye wesra nku na me de sra ni ntia o me bo mode koto de to di dwale akra na ne kala to so me nim se be ma de nka asa no enko beto bi ama me niema na o de ba ye nyina ye hia mudi ye hia wa ha
no omu say we say we di ne niam nyina every be man ho no waduru ha yenko man ba cho yine sign that on sign ke also ma miskan bi koto bi no ama mi o adan deto mobani prime ba cho da bi say ade na aye ne ho na mi yi kire wo no aye say ensuo bi ensuo na mdi dwale no no say o ye ko on che ye ntin ko yusu nzanka o say ade da togu ensuo ni man sa na ade adware no ne skin na emre enti no okay twankonya Akoma enti say mdi dwale na sign na mnim so obeto bi ama ma sa akola bebo powder pampers obesela sa akola wan papa nche na ni beje ma super papa na metia mitimi hwe me baye nim ma na fe de mitimi suan no hu se wu suan na ni age na fe no odidi watem no because onim se wo abon wo so na wusi ne ho mitimi ka chenze me hu mom so na mom fefe na efe se me ne wawo me ne wo kokoro obi timi ka tefo ani tu akola no eje wafo ani tu akola eje wafo ani tu akola ma o ma ho so bacho de bi de so papa we share bi ma bacho mi share beble ebi kura me na nam kura be di adanse police ni bi ba ye kuro mo so be ware me na na ompe enkwase asem me na na ka che ne se obi de nsan ba me ne ne tie enti no ontimi nwale me ma ne nye ye ma ema police ni ne koye enene ne kura wo fleme de wuye me nyina no me nka nkyere me ma me mu o ma miska 10 cedi won kana bonten so me ma me ni bi mitimi fleme ma me twalai na ma me asa send miska ebi wa de 15 cedi to na me de bia so so ye aduane wo be ba na aduane so no wasa fa di ma no wasa di matemagu so mitimi tena dem mo suwa su me se ada de me se me kama afa ne me wofa na wawu no enti me te fo mo na me so wofa ma wo sama anya saman pa entai machi yi condom ne ma me wodi yi condom no mo fatu me so no yi condom no ma me bo ba ma no na wonim de etia condom ne ba fia me ba ba kiro maka che se ne ye fiada so de bibia to me si 21st aka ne ke no wonim ye siatica expert me pa chow enye se me to ade enti wo so che mane na wa na de ba na ni so enaniema ye be yagru table yi so twitwa gu screen so ama wa hwe no eni asoso papa enu tie na wonim na etena eni ye fiada de wa wonim se maje aboso enu ti me ame dia siatica ena make afọ dia ma wo mebo se de be dia no make afọ ma wara je 21st akedeke na wonim atete siatica ya de na se e de ama woto asije wi wojo hu anye eye siatica no 21st akedeke ono mu tutu asema o efri wuti nyesu koso na se eye 21st akedeke me se wada komo ya de bia da hawo no ye betutu ase deku na ye de ama o fidie ye de ye adwuma de mepa chaw ene me nanka wa kasafo ani kwhwe na hu fidie no atumi sampa ya de bia de ho a ye tumi nsan 21st akeneke ye wia ena abibidro ye de aka ho ama o 21st canteen so de 7 am make asa na aduane no fufu adwene nkwa bankumo aye ready 21st akeneke ye wan kran dame market avidu dan mu Kumasi overseas Uchafa radio sunyane tachima ngo so sahwi friend 0540 311 311 0540 311 21st akeneke no one eye sciatica expert East Chadaba Center one na the best man capsules aba and ye bema wusisi wa ye mre wompem woju wanye prostate cancer wanya cancer wo bema cancer wo hwe mu ana gonorrhea syphilis ne sawada eye memedro eye best man capsules bomodi ande ko to bi danie bahab me kwalenak misty na East Chadaba Center ye wo suhum Hansa Street frayenetu eye best man capsules ne bi e was 0208 288099 0208 288099 and 0244 966043 0244 966043 na just one ma wonsa aka best man capsules ne bi afa amajewa within me refida say me nu edi meche de amajewa anu tema ye to so na yemra ne fa question ni bewura mu ma nti mamba cho wedi mani pa wedi mani na ba me ba ha na ma mi hia na ware wosimre bi abema ne fa kaki motor king motor king no na mba ni didi agolo enti we didi agolo se koto TV stand na se me call me ho ye ne tan o tu kwan sa da no se sa ne makura tu kwan o okọ Friday yoba Monday anopa o konzuma
oja skapudu o dem ho sikapudu menya kromfo nti me fa 2 year de ma no me ka kire obi obem o se aje wa fa ska ni dwanam se da bi ono na adwuma na wo ye no ida se ye obi dia ana so ono ana me ankasa nso me blafo nti me mpe obi ade wo pa fo ade to obekọ aba abeto ma me tam ska no kekere to ne ho e ma nkrof bro no so for empanimfo am dis ska no kire omunya ka se ma jimi se me dis ska na ma be ma no na be ma di mani se ma sa tam na ade na ma sa ade ama no enti wo ka se me kromfo no e ya manfo ya pa enra e ka me ko han hotel adawo na panimu bi je me de me to ne dem e no se eje wa wo ye hoho yeti minja wo se koda abonte na se boy ni na enim nyansa se akola kita no se ko ivi kura wo no wasesa wo ne ma no wo hwe wo se kokola na ye de ebejewa mo ada ha se emle bi yi mi na matugu abonte em se dabi asem na ye kan wasa de akosi ba bi ye kan honwie wo ka manisi etu wo ba no kokofa ne me ba no kokofa motoki no na frito TV standing na se bi anko be hwehwe no be nya abotra hwehwe no wan hwehwe o afedie me te kwana no za no ba awura fa motoki ma na me se ma fa motoki dem de o se me di ko me di motoki ni ko bi ma me twem Jesus Christ asem ma boy ne ka kire me no eya no wa fra me eya na isusuka ma ba to me ka se na sia wa nkasa Evise okasa na sekula okasa maami asekula nka me consider no okache mte maami twem sebe sa ma ko so odi moto ni ko bie odi moto ni ko bie me kin no me di ko bie me maami twem enti no na waka no enti me ma fa ni kin amana de besi wo dem ma fa papa ma wo to fon pa na wu na o se abontin se obi usemne na eku a omutimi didi matem sa no master din no adomo so mfata wa hu no madabi omuso ompekasa na wu na o everybody respect o wiase bi ode be ma o na me ka kire o mo se wo yes meba wo yes senior my for ni bia ma fine boy e come bed me for na ebi no ya fa ni say o the first gum mame ma ba cho the first e di ebi no say boys now mama come de man e from fanboy e come bed me no ebi no fanboy e come bed enti wu na obega so like ma wu na asema me meka no mfa nsusu no meba na wo se condom no afa ni ensaka me pacho wa na wo de ba ya na me na me de ma wo ma pacho me na me de ba ya hye me bag im condom no ne ade agu screen no so ebi kura sa hye ni bottom se sie me ka se wo kokwa abonte na wo no de ba me no de be fa me condom bebrebe ni be mi nim ebia no de bi ye na ade wo abonte no bo de aka abade ande mi ntimi nchire na we ya te no nko de ba anko de ba be ye na me ne no achede e dem wo na me ne de fere ntu akramo betu ai me ma no nya da me pa cho mo hwe o mo de mo ni ka fa me tro anto me so asa na me ni sa sa condom ni bi sise ba ya right say rade mami akosia me de asem ba me de abawie Pastor Julius way evangelist ben se me pa cho mo mra na me yi condom na pie we ni ko de ba ya adwuma na atem de die tie adwuma na anya maso ena chese wo hwumu ye ena wo sekrache wo bedi matamu ente sa beto me ho na wo wi abete condom anu na papa condom ni se ebi ye gawo sei mama we condom no kura me pa cha wa ni o condom aya condom do ba mu da condom ya me pa cha o atiefo ye be experiment rawe wo se ye yusu ba cho de ye yusu ya ho enti bi ya ba ya se wo se ye yusu yo okay ye yusu ada be ma na djuma o ya no na atiefo mo aye mo fa to mi sini ne makura mi yibi ebi sa hihye wala ebi wa so ti se na condom ti se mi hunu bi da multicolors condom na gan say papa afi no ma ye bi aba na e be me di ne yira temu abontan ma boy na wo wia wakote condom o ya no se me de be fa no e wo dem boy me nyentie ne sa ba say am papa say papa ya no kura ya boy krasini papa boy ni krasini papa na bia na ye be fe na ma na fe ma o be ka se papa bi a kire na ba sesa na nya sa pa na dia baba yi kan bebrebe yi o bru o no beda de bia terrors na ma ba jo sa edan no de meda no enye se de bi o me ne ti no first no na onyam za be rendo o se me de na kodo suo na se o ye ne ko na makoka se o ye se idia ene ne be ma sole a me no de be ba be di me
enti woni mi odi mi so enche say Akoma bi no di mi o na mo wane me that just like that because makoka ne ko asem enti nya Akoma o ka na police ni wo ho ona police ni wo ni dama no ogba no so nya ni nya ni je na na ya ne de pra no ma sa wo wiase na wo sa adwom poni we ya eni je ka ho sa adwom poni we ukuta na say wo no oba de tia be na wotima ye ma police ya be fra no papa ma me misa no me question bi wom me musa no onyi ya no kakra ma me na me bia evangelist and where you babu nsu ya de babo evangelist na who be that 34 no be kom sa wo no enso 34 no be kom enya nana yaw mama modia na mo fa ko pipe na baluchi Jupiter baluchi sa wo de bia status why ma peja me fan chest status why bẹ̀rẹ̀ sẹ wẹ́yà ọ̀dẹ̀ ni bí adé oyún sí ìyá àná ọ̀dẹ̀ ni èfufuo ẹ̀nà yẹ fiada bàbá ẹ̀nà fiada de bìbí àtìmí sí bìbí àtìmí sí mẹ́nà mẹ́ka mi kyerẹ́ wọ́n wọ́kọ̀ tí wẹ́yà no de kọ́ fa bá kọ́ ká kyẹ́ sẹ́ mi hu wọ́n náà mi náà fọ́ mu à náà mi fẹ́rẹ́ ẹ̀dí nkura sísẹ́ mu nọ. wọ́n nà kọ́dà ẹ̀yà wúrọ̀ wọ́n sẹ́ mẹ́mẹ́ bí nsakira wọ́n adwẹ́ mẹ́mẹ́ bí nsakira wọ́n adwẹ́ paase ẹ̀yà wúrọ̀ wọ́n sẹ́ yẹ́nì ọba bẹ́ da asa tó nù wọ́n sá pan na sɛ sɛbi o atɛnni bi a odi bɛ di o ba ayɛ o sa atɛnni na ayɛ o oh yeah sɛ wajimi a woso wajimi sɛ ne ho bɔn a woso ho bɔn sɛ olu yɛn sa woso olu yɛ exactly eti yɛn na mi nim yɛ ɔdwene a ntɛma ɔto gɛn ho abɔnten sa ɔmuna mɛ kasa mpɛ fine gɛ yɛde ne picture bi bɛto so ɔsi fine boy kɔn bɛ de mɛ wɔsi yɛ fine boy kɔn bɛ de mɛ fuo ni bia okay eti yɛn to aso ɛ eti ne kura ne sɛ sɛ di eti na ade bɛrima na ba na ba twɛ de eti am de na ba ne sɛ me enkran wona me koye no enye ni nti na me koye o na se makona so ne makowo a on de on han dan ma me pet edan no kram ka se nka mpe 5 years because akra ni nya 6 years obetimi abetina ma na yeyi na nka makotire mo ahwe no me se na se for more than nti enye ne sa nti on ko han dan ne ma me akra ni nko tu ma on fa kula ni ko to school ma fa won na kura wo school e de o mko na menya madwuma on de on fa me ngoto adwuma me ankasa ensuo kura na meton na rent ne so amasa atoa so me ha unyina no no say ye ne kan no ote aze because ye call to o mo say on ko han dan ma me because of akula ni nti na me ntina mu nidwa na on fa akula ni ko to school eno ko mo say ka so o mo mi dwetire akula ni school ni kura jin be me mpani dwetire obom jete no han dan mam kro betimi da kogina ba bia ka se me ne ne wo ho han dan ma no ntimi so me pene sa okay enti no on do han dan ne ma me se ankra no me kwa akotena enye kofi ase me kwa akotena enti me pe kofi ase me pa try na wonyem man pa cho da bi wonyem ba cho da na pregnancy accurate ya wo dia bra ye me pa cho ye dia accurate no so ato ho ayemienu chese wo ne pa kwa nyem enti sa nya wo na anyem a wo di wei wo kwata stay ya eye hwan man ba cho e na me ka se on se ani asesa me ba e na kokokoko me free me ma me mo ba ye no e ba akra ho me ko me kunu ni ho no me ko e na kokokoko mienu o ka che me se me ana me ka che ne se we ni kura wo check ya acha 40 days e wo se sesa because me ko October un se esi asesa no bet na show ko mienu me ka che no se obi a manyim akwakwa mama 1 year 3 months no me na me check to dem wo na 1 year 3 months anketi say ma efi se menye me achinye a wogi ye nti man check bi wo dem wo da enti ususu se we ye hwan dia ma ne mpena dia so mpena ne tie o wo mpena obo pitim 1 kora obesole afle girl no ma me say mitimi dwuna me say enti me kura nyankopon bo me say because me ni nipa da dem enipa every machi floor ba bi say ansa na abla me ko wo ye kola no one fleman kan jem say eje we te say kura nwumela da o say o expect say me na nka me fla no de bia me ama woda dem kitikiti no me na me fla no na me ama woda dem ebi o kura me ka say man pampe sika 70 Ghana na woda o free we chi frege no frege ne keke ka de wo ye ka hwan ya on frege ne keke on frege ne keke o frege no if you kura ne ka say yo timi gina bon so gina ha no yes de unze unu oba da wo play romance no no da ana wo gina wo katekọ ne kwa o gina ase na adwene wo nipa ne so no jo no ye sa na ya no wo ye o sa na ya no wo ye pepepe ma wo wanim
Wanim na me obi amano ma ehwe ge ne picture no hwehwe be ma me obi amano waka chem ze me obi amano me so me obi amano brono ne so ebia na aboa mese wo wanim no ma me se enye se me gina ho me ne dampa so otumi ya dan me ne dampa so otumi ya dan oda kan me ba hemfimfim me so me datile so before so be call no I just order ne safa manim sei ohwe se mada okay na se mada ma so nso asima enam se wa ka chem to obekumi nti me ne dada ma ntimi na okay ntimi na me edwene ho sa de pa beteme enti oye sa order ne safa manim to onim se mada no wa yi picture na to so like wa flag girl no na ni picture ne da so na be ma kwabena ne da ho no o yese de ono obeda no no soso ne be ma se boxer na she no de ne sa shem organization wi a wakate call no ase nipa na dwene woni ti o friend na on se me call no me ka chenze me nko school da ono so ni se me nko school asantini bat se me na me nko school da enti o ye no se o ka blofo che se me nti blofo enti o ne ge ne ka blofo no masesa ko nkran mu o mo ka nkran na no asesa ko ne kasam na me se o be ka potokora mfa me ko blofo na waka no ne kofa ba ne fare ba nyina mate enti wo de ko kasa mukura ni nyina so ni nyina mate awie ti de obeka sa wo dono no mate enya fe na aba beka no krom gaza mse wo dona ebe ye me nwa ma otimi flag girl no anadwo bled otimi boblim flag girl no one crowd be frɛ no me sesesi amopa mo man fa le phone meto a meyi girl ni picture meyi girl ni number na wo one girl ni da like akwa share one girl ni ma ba jo chi okada e bia wi abokra no mbe pia me so mitifie menim time on be ko because madam fo no e flem me call me ma me wo no o flem me ka che me say me to na first akofo oba betena dem wo na me ntima me di dwale no e na twa girl na say a wo di fra dwa ya pie eti girl ne cancer no na me sheda ne girl ne nye fine eti me de phone ma me di girl na tempa na me ma me kura nim say wa ye mistake because e no kle ma me say e kom ti me de me nim boy we hu se menya wo sakola adwane kura to me na me yem ya na na wo nya adwuma wa betime di ahwe ho ma enye na asem enye dada asem e na me di akola ne ko ye no akola no de ne fa awia so no yale yetimi gene to hospital yetimi boni nsuo ni agibu 5 million ebu 3.5 and then 4 days na ni free hospital 4.5 na ege ye ene fa ni ja wo bi na kodi pa kakra bre me ya ma dwe se me kwa koso nso ma hu se efi ona me kwa nanti ase enya adwuma enti no na me hu se me ya adwuma even kura me pie kura na ayi adanwumle bi ekromfo no boys bi wo ho ana magale awie ma na ma she straight dress bi eno na me she deda ena me pie abonten ma me ko ba na me beda ya me do sa ma be so matalim ade ya me hwese o she pant na me say na wo fra wo pa kire me say me ma da no wo so matalim na me say di asem wo se me hwese o she pant ma nka nto say oba de me ne wote na se wo kwa abonte wo se wo she pants ada wo na ma wo she dross ma me de minim wo bi abonte a wo she dross ma ba cho minim hello Foster hello Gringo hello hello Gringo yes me there aha yeah Gringo na bako there so therefore amani hunu na misayiti afide wadipa yo me da se Gringo me sa ka yewra ba amaje wa hasa wa wini mo no yo amma chasa kwadu amebo wo fi ha no Gringo nya sam kitu o ene ejai wase woni ne da woni ne da ho no watumi afra wo girlfriend na wo ba men se wo twetwe ene na wo show girlfriend anim that's no kwa bia ni anya no kwa wa hu so anya no kwa da na dienti na susu sasa anya no kwa wo beka dia to so bitano yakwa sasa wopo ni the first no kwa ta wo na mga jomo ni ani tia ni no bisa foda na titi ni dema ni no ba ka sa na bisa ni se video ko na ni ana se no ma ko na ti ko keke na ma mi ko keke ni obi ko keke titi ni dema wo foji se bia wo ya ma na hye no oh mami ni ta ka je ni ta da je se ni ya ade ma na ti obi ni ta ta ni ko ba ndi dan ta afem na wo ka je on ma
ọkọwọ sísọ no kọmá ẹwọ mi nìyẹn ọdún náà sọmọ ọgá tètè. dabi. ọgá tètè sẹ ìyẹtọ fọt náà ìyẹtọ nìkọ fún fọt dán mu a ànkà òbí bẹ́ẹ̀ ní adájọ́ sọ fọt àná sẹ fọt dán mu nìkọ ní òbí bẹ́ẹ̀ ní adájọ́ sọ fọt àná ẹtùnà ní asọ́mọ awúfẹ́ ma obi sẹ́ni nìkọ bí ẹ̀ dẹ́n. nukure ni mate wɔwɔ ha yɛbɛhwɛ sɛ nukure wɔ mu anaasɛ nukure no ɔno nso ɛbɛka no deɛ ne mmom no yɛ ɔbɛba a wɔyi wɔba wɔde ne nneɛma nyinaa ne wo ba no aka ne ho a wɔde aba mepakyɛw deɛ nti na no ɔyere wɔ fie na watu afiri fie kyerɛkyerɛ yɛ mu. Long story no wode ɛbɔ ne tɔfa kakra baabi ehia deɛ ehia no mepakyɛw me yɛhu ne suban a wɔwɔ mu ne ho nneɛma me yɛhu no. Okay. Ibasi. Yes, let me say about Luciano. Oh, Club so. Ebijimwa abasani eja. Se oba wanya oba opese oni bobia. Abana ejuma da kwa oye. Ani tini ye mejuma koba. That when ko ejuma ba abayo tani nyama tete otini ni entrabium ita togo on kranu ena tani ko ejuma no nyama eni ni dem hobim na wada fla abayo wai itano dentia oyesa otini ni ko ejuma ba na ma ebi ọkata ni wọn ní ìfinu ẹtùn ọfìlísẹ ẹbí a ní wọn afúnni ẹtùn ọsẹni ọkọ wànyẹ ọbẹ mmadụ a ọsẹ ọtúnmẹni kamanu ẹntùnú wàyísẹ ẹnyẹmà ẹkọ sáà bẹẹ máa ní pẹn nani àti nàbà ẹbẹ sá ẹnyẹmà akọ mi nyẹmà mìíràn bí kọ so ụlọ ọba amasa ìjà ní. That's already ejuma ni wo mi ni de fi na fili udi ama udi ejuma ni fili die ade adi ejuma ejuma ni ofisi na fili abayori that's why udi ni fa ejuma esan to fast for benani kofili na we die fa ejuma ni kan oba iwonu opese pa anapa ọbẹ mi ṣiṣẹ ẹyí ọkọjọ ọbẹ mi ṣiṣẹ ẹyinye ọbẹ mi ṣiṣẹ ọba ọbẹ mi ṣiṣẹ a yisu hita ìwọ hita yisu hita no na gas náà ọdí yẹ ìṣiṣẹ no na gas wá ẹdùn. Akoma FM. Náà ní ìṣiṣẹ no yẹmi kẹrin ọ̀sán baako kura ẹ̀yìn ẹ̀dùnmọ̀ màmí to the extent sẹ́ wà yisu gas yẹn nyinaa. Mana asan yinani ihe ejuma na oga saudi ejuma san ifa so ani ebe na edi fili o de uti o fa so enko fili gas enka ko ejuma ena ba sa nyema na wo se wo sesa ne nyema akọ no wo ka kire wo se wanya bɛma foforo bi a ɔbɛhwɛ no no wɔpake ne nneɛma akɔ saa bɛma no hɔ ɔbɛkyerɛ me sɛ wanya bɛma ɔsi bɛma according to ɔno bi wɔne tio according to ɔno asɛm a wɔkɛkyerɛ no ɔsi bɛma no sɛ ɔnyɛ aduane ɛfa ɛdɛn ɛma no na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ bibi no no aduane kɛkɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma no na ɛnyɛ ne bibia but mami according to source ni na ẹyẹ nìpínà ọ̀nà ní kí n pinna màtìdẹ̀ sẹ́ńtẹ̀ wàtí ẹ̀yẹ máa fẹ́ ọkọ bẹ́ẹ̀ máa ní yẹ bẹ́ẹ̀ nsẹ́yìn ó ti ní bẹ́ẹ̀ mu ó dà tí ní fàáṣe sábì fàáṣe ayẹ bẹ́ẹ̀ ẹ sá bọ̀ ọ́ wọ́n sì ń tẹ́ ẹ tẹ́ ọ̀bẹ́ máa wá sí self-contained ní fún madá ní fún ọ́ self-contained náà bẹ́ẹ̀ máa ní sí mi ní ọ̀pá ọ̀bọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ọ́ ẹ̀sìn ọ̀yìn ìwé ìwé bẹ́ẹ̀ níbi
No, family. So that about the phone and you read it. Eh, but honey, baby, that's when it's all new. Not friend and another. Na chese baby a se wunya sa informations we nyina dia na chese baby a na okono na enye bia eni baby a motie no emutwe Emutwe okay enti wo na wodi wa hu kon wani kon hu sa ne ma we nyina na wo bi na ema wo sa informations ni nyina no about to say or no about complaining or your maximum 1,000 Ghana cedis. You are renting a dime amano. Now rented a dime amano. Dear maybe someone aside Debbie Tobo me obo kwadu bia ya me pese me hu se kwadu na wode bo wo no ye no kura 90 wodi no ka na wasene pidie me bisa no se sa boga no a waka cho se oyi ne niema akwa no won na kwa akwatena no anye bia no wo hui se bia no boga na twempra ana die na wo hu wo ho ma ye hu ni ye pa ye tina nim Nico I went there Nico ministry ni ata ni kasi ni wo ta akokula ni anything very sugar daddy boga no danche na akokura no so danche oh mami ni ata family ni ata kwa na family wo mi moto so ni moto ejuma na family wo mi moto to Akos anything wobi a woni se bema na wo yire twempra no wo wusa de ne ta wo moto so de nako madam ni wa ku progress senior o ti o mechanic ni ba ọba no bisare se na fan and try motor to the bianiko high down ma sugar daddy ni wa be tu ana okay maybe san wo wa na mama mimi sa wanwie abra okosu gada de ne ho won se won ne twempena ene ade ade no na us oba ye no san je ne tra wo fie ho ene ne tra se wo yere nani now oko sugar daddy ni wo ni ko dan manu ni na ti no o try me say abrofa na hospital no o di ni san ni ebe e fi ni ho afuna oko ta ni baby a ni bo tra wi Debbie ye man no me pacho me say enipa no oyo pa sabia son sabia nyado wo so o twempra wo bo adwaman enti no okushu gada de ne wa wo san beji no wo wodam wo san ne da eno oko sugar daddy ni ho ni de ni fiano Metie pa mira. Esi, bema mi se onye na ni money. Ela mi se onye na ni money. Ni pa mu ye. Eti bla. But eti na oba. Onye ga sa de na fi onu ma tete. Obema ni ko tiswa. Bema nu esi bema nu eni ni ko da ni. Bema ni ko tete. Eba tete. Asuna mi na hu se. Sabi bibi obu me ni se na no kwa na de wan kan tire ni. Okay me ba sister what me kwa no aduane de ma baba no be ka kire wukunu ne nkrofo wo fie se be ma no wo kwa yen sabia so mpani fam animu a ne kwati sha man pachi wo ena me cheche mu chile wo no me ko oboga ne ho ene se me ka cho se o ka se me no aduane ma no na enye wo pe kwan so me ko ni fie e ma wo flame obai boga ni fie o ka che me se wo de tutu yi panim kra wo fie o se wonya me bone ma woni be ma ti fie o fra adwuma ba no wa mu na kasa no anya woni ne Debbie what divert ma asem Debbie eno na nam so ma me de ko papa ni fie no na boka no ni yire ma ba cho oni yire oba wan fa ne yire ma oni yire o si obefa asantini wa ha se de ne kwa botire oba wan fa ne yire mi hu ni yire o fie oda na wonya wo ba bia so ma ne no aduane ma so oba wo so ni wukunu ma ba cho
papa me ka so opeme no me kan go chen say me ne be ma na tie ka che se boga ne ka che so opeo o ka che me say da bi wan ga nche me ntem so opemi o hia me no o hia na me ton kosua ana obi say me say oye no say kosua de enye ma adwuma na nam kra manfo be bobo to so oba nso de say de ositie de obi be pe wenti no to kosua me ma bro woto ho man ba so enkra de sa no mo ye ya na say boys ni wudi agolo enti man ba cho e na papa ne no obi say me say e de adwuma na meye e na me say o minya mobile money bi a meye gringo tie ni yo tie mani ntina so e na ga chen say minya papa ne number wa say o je chinya me ka chen say minya mobile money a meye o kai physical 3 million me no tena ye just 10 to the club be say van quarter pants and am fan under me ti wo dem o na papa no be fam ko ye meti na me dia bede wo ti na mo na ti dem o enso so na me say wo feeling ti wo fra adwuma ba me ka say wo mfi me na wo ma me bo wo ma boga ne hu say wo kunu bi a wone ne te me ma ne hu say me ne be ma ne te me ma ne hu say me ne be ma ne te na me na fofo na me ka nsem kire o mo no o mo na dim ko si fi o sensem no na o mo so na ekotena akoka say me se papa ne ko tisua se we nyina o ti yo opa ma me se ono de na mo oden me ne gasa mo ma ne nsu woni na na ma me ne boga no woni na na da be yo kita mi ma me se me na me se o hene no woni na na ko ti sade e ko fe ma da ye de na hunu sese me ba cho me ne girls ni di nkomo na me no mu di nkomo ofi ono mo sele me obi e ka na asem e na me na me se o ho na obi aboga krampo e so opem sa atam no wapam mi o eyi me ne magu abonten obi aboga ne so opem kronti me na minim se nko ti ne so se ye die be yo ma na tesa wo ko honya odo me bo tie odo wo wo be ma woni ne tie baboga no ese wo pa na akonu aduane ma no na wo no ususu wo pese ono wo da ma na wapam yi me ne magu abonten before that am ne boga no koda me ba eyi me gringo na wapam na yi ne ne magu abonten me ne magu abonten eja ne kwai se won ko tobo nyawo na me si ya no mami ye mo se ta afa da ko bo kan ni fie let's na ba sati ya ni ne ba na ni bibia ni de mo ni pa yo onu aka sa na bi ni pe e fi oko e si wa hu na ma ohu ba ma e si bo si ni ti e eti wo me ba enti aha baby a wugina no emwa me intimesra o bomodia na twe kakra na gina baby ye na yen san fra wo sesi a me san fra wo gina baby ye ni ente wo kan ye pa mo ne nkasa ma me no nyina ye na yentumi ente ne nka enne esima be piepie wo ha said wo enye sam ke 20 wo dia me se enne ye fiada fiada de woni mi na ewuo ka fefe capsules ba wo saka bia be ma no anonom oba no anonom ka fefe asiesie be ma asiesie wo ba bibia ye kama momie no mu hia mu a wutumi zampane ma eje cool yo daniel ba kware na fredman happy dank smart wo bo asese wa heba mampo jodas mas kono wo wusko bi kokko for harriet na kotu ka fefe capsules ni bi wo 0207 183819 0207 183819 time about center IME time ba me shane wonu se malaria edro ai sanso no wonu ato wontumi ne de mu na me ya no ato bi keje back capsules e bi steam immune system no mroma bi jana osato so na akwaja hye kwale na ka ba dane e ba misty PFA have made ozone scammers e wonyina no ubenya time he ba ne bi frɛ 0244417669 0244417669 yetwe ho ba ye ba to aso Amafui malaria dra ye bohu dawo anything agosia dem nko ubetimi afreme Maa Akos the queen of the airways me and as me na beja fort na sia na ba bia wu amaye na ba bia tidy dwumadie no ye Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM ani onua TV adwada adekosi efiada dumye no apa ho sema aduanan adekosi normiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. wo how ene wa mane no ene sen wo yire tete wo bukunu tete wo ba me bia shobo so be ware wo nenso eduru ho no wo ye 419 na sen eno how ni sitie bone bedai na fa bedai Akoma mu nsem dwumadie ni ebegua wo ambwanya wo how no anokomesibe how bia wo bia no ra Akoma 87.9 FM ani onua TV ya waskwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe ni mo ye betie Akoma mu nsem aye hintesem
akoma mu nsɛm nyame nko a enini like na asema me meka no mfa ntutu no meba na wo se condom ahwefo ne atifo papa bi eye mo de hye mo hema mo sofo ba akopɛ akosua dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum beja fort nasia. Na baby a woman, na baby a tidy. Jumediana ye, Akoma Munsem, Ewa Akoma 87.9 FM. And the Onia TV. Edwada adequacy if yada. Dum ye know about Sima Edriana adequacy normy and sa. 12:40 to 3 o'clock. Fine. It's not open international. Open international. What's the one kind of some who one country was country. My message come on. I don't one kind of my next friend and Padona Misana. I hear no offer one in Oscar. I would give you Oscar. Hey, and you want this can't have some young but I will this time my what was going on? Mama, the basso, young boy, what I said, Missy, young boy, I don't know for Mama. Oh, I don't know. She can't want me with my dog. Now, this I promise you, the dog. Rather than how what did you would you never yes, how come I went back? I make a say, name of friends and money. What did I friend say? Can the baby costume? The mamma at the
na efre wono bomodia na kwa wo de ene de se awo na wo pe mo ya warefo mo ware be mfie dunum mfie aduoni ne na so awo ma me se wo de bomodia na kwa Jagris Fertility and Natural Health Clinic say e bia na yade bi na aka waka be ma no na ma wo ma be ma enfa sho yire nko a se wono nko anti na wo ma no munyina monko na se frimu a ye behunu diabetes and stroke ahotutuo ni nyina be kwa akwie e wo Jagris
Jagris Fertility and National Clinic abasoba wo mo agye enya asem ketu ankrofo wo mu nimma wo mo awade na awo ma ya Jagris adaworo ma ene enkodesu ofie ho eman ko ma wade eguo nanso na awade na so enam Jagris nti nya asem ketu a adwodo kwese memne dan ye adwuma fra no pa no nwotwe de kwese anwumre nonum na memne da de ye pan anwumre no mienu 2 pm krono mabonya ye ne Adonko factory ene di hwene mu ewo Kumase enkran Adenta SD Takraze Manchester so me Mesa Street Fre Jagris Fertility ewo 0543 009445 0543 009445 and 0243 4083 na yabaje wo so afemini amaje wa yentoa so na ye ne bema no so entoa so. Hello ya Gringo aha ba bia wagina de sese mete won kapa Gringo ma yentoa so free ha wo se ebra amaje wa se ebra wo ko boga no ho no na wasesa ne ni nyina to agu obonten abutu ne sa de enye enu ne ma ne de ne bre e ko boga ne fie Allah ni butu na botu o butu na botu wane ni manufacture so ko da ko dan ana office atale ma to manu o yi atale na afu ni jamu wala gadan so adia ni diamo ni da top from my heart an ko na utumpa so bia na ko sinu wo be odo ko na ha ori ti e de obi ani o aba so okay na enu no na okọ boga no wonti na apamo no anase na wapamo wa de dada ene bia wo kwa wonye ba bia nkwa ma ne kwa wie boga ne fie ho onwa mami onwa ka sa na bi no ti se e tri ni problem sam ti yo sam no ata no ko plan to for me na ti pamle na ni ko high down now na go down some high down ẹni àwọn kọnu àtàdé àmà tó àmà ni ó tún ń pẹ tí àmì tí wọn ní ó ń pẹ à ẹni à ó bá kọ́ ọkọ̀ bó ti àtàdé náà bó ti ẹ̀wọ̀ kúrò mu ní pọ́sà ní mọ́tà bìyẹ̀ níyàmá bìyẹ̀ sọ́pì bìkọ̀ ọ̀nù ó sákọ̀ màtàmù ẹ̀fẹ̀ sákọ̀ in and out ó sọ màtàmù sẹ́fẹ̀ ìgbà ó nya níyàmá bíyà sẹ́ bàyẹ̀ ní bìbíà sáìsẹ́ bíyà. Sasa na mimi na nidija na idija unyama nyama ene sana uri to sana mana na we ni aga sana ni korbe na ni pamoja utu jai tu sana ande ata ni pepe media ata nyama utoko ko ukrom na ni na toko ko na kwa we ni nyama azali manya fabaja atnaade ko so tin fa sana mani nda jawa sana wako dia enti wo pamo no wo koi meba wo pamo no wo koi anase wankọ osan ne wote na akromu ho okay all right okay wo si wo han dan so de ma no yeah wo hene fa wo han dan ne wo hene fa na ma no o be da ku no bro bi wo no mo ama ni mami ku abada ni mo pen okay meba na oba wa han dan ma no eje ne kwan e ma no ko ye den na wo sai ko fa no ba wo nchen people are saying this leaders ni ko say this ani jetia oba ma ko pray se sia no tamba ni se ni se akola na okita ni se ala sa no kan ba mi kan jim e fi ni dem ho e ko no e se bi ni sen e fi ni ho no na dem e ko e ti o ko e no hu se wa fa e fi ti e ni ye fu ni na mi ye dem ni ni ẹni tí ẹdídí mú àwọn ẹyẹdẹ ẹsán bá mi sẹ́yìn àgbànyẹ bìbíà ẹtí ìsúbí afẹ́ni kò fẹ́ náà fà ní sẹ́yìn fẹ́ gbígbà àkọ́lá náà ọ̀kìtà ni ẹni tí na ẹsán bá rẹ̀. wọ́n sì òfin owó nkyẹn kọ́ àyẹ̀ nínú ọ̀fẹ́ wọ̀ sẹ́ wọ́n kọ́ no ná ọ̀nyẹ̀m àná wọ́n wù sẹ́ wọ́n yìí ní nyẹ̀m ẹnu ọ̀dẹ kọ́ ọ̀yẹ́. dàbí ọdún náà fúlẹ̀ ni. okay. ọkọ ẹni. 2 months later then or here ni period na ma am that time say abai who feel them hon hair kono ni following day ni so ni dem nam ni following day ni sound so ni dem afofo nam
Udi oba bema na ma ti the same say unyo ko oba e ka ti o ah bema papa o say wo onu e na ko bia wo atumati we tan ana bema titi dan we wo e na wo bia e wo atumati we tan ana e ti wo kwa e ye se wo e be ko e ti no say ye na we ti bata no say oni be ma fu wo be enam e na ba ko nya ni. Okay, ain't no ususu say sanyi say na kra no na nya wodia. Okay. Dia, yes, I nya wodia me ba to ye ho na no ma me. Ain't no ususu say nyi say na kra na nya wodia. Ambe ni na me ti say na ni tano enya me dia. Sabra no na sabra be na sabe susu say ye odia. Yo, me da se na send ta. Oko ye be na mi ha pa ni ti. E ti na nda be ni because it's now we are doing now. We see that the person that must be you cannot survive in time. Debbie, me patcho say me bisa question na ya no mame. Did me bisa osan say. Amaje wa say ebra waka che so onyem no uka so won kwaya abortion. It is pam me kura say me kwaya abortion. Kwaya abortion. Eni pa wo ho. Enu ti me pese me hu say wanyem wo ho asa wode ko. Ana woko ha dan ne ma no gya na kwan se wagya no na wokwan no fra wo se wanyem mami ta obi ka bi sa question ya na ye ta kwa etibini yenya ye ho ntiase me pacho asem no ye pese yenya ntiase o yenya ntiase enti na me bi sa osasem se wo se ebra wanyem no ka che wo kra ka asem nkoyi mu ansa wade ko wahene ni ho hello. Me tio me pacho cheche maye. Akoma obe tu fini jam hono. The period of the 2 months of this about 3 months. You can assemble. You can assemble so you. Anna, the test. Things of test like the blood test in various hospitals. By 4 times. By 4 good times. As I said, there is no pregnancy. There are things of test 1, 2, 3, 4 different hospitals. Enti anu no anya sa akora we ya na akora we ho asam na wo ke. Anu no anya ka ba we. Oh, okay. Aha. Ana pretend ya ni. Enti na chesa onyem. Okay, but akora we dia eyawo dia. Na dia tunja ni dia. Eyawo dia na waji atum sa yawo dia ma ye hunu. Mami. Na dia tunja ni dia. Die tie mi bisa o say eyawo dia na sa waji atum. Yetumi ka say oh me nya yi bato dia ma ji atum because o say akora ne kora ba wo hu a. Akora ne so mu a na wa wo akora na to atwene. Na wa pepa ba bia akora ne so ye no. Mini sa akora ne kora na wo yo nai. Mami, we nya be turika. Please. We are send ya kan. In front na ebe ebeka. Me da say. Yeah, akola be tia kasa. Yeah, me pati ni ma pese. Ni say bye bye, you say bye bye. Iti ni na ni we say na bye bye, na just bye bye. Ni ma see the face too. La kola ni we prepare for the meeting. I am so Metiase. Okay, obey you tantro. Apart from intro no die biem no waya. Enye se wo ba ware for ye. Really? I want for the Bible said you cannot work together unless you agree. I just you know that man to so much ko ben ko afuna da tin adan amanti ako. Na dem ata na oba se ni tan ya. It is not there. Dem ati ma go to say baby am go to say baby am for see baby am see. If no can you Adam for say me be tobo Adam for say. He said the Adam for see uku apo de dem ma oba ni tia unu sta unu say in some way some guy say no some way no but ya mi ya na
na mtu ọba nkran no pono onye bisa ẹjẹ ni bia na yẹ ma no me ye hu mami efe efe put promotion kakra samina kakra mino kakra emo kakra anwa kakra esifie usiri ti sapa na we ni ma nkofo edi that mama na blame that one ni consent pa o ti le ta na ma no kofo mi say ya de ti fie na ni mira so de ebia nko edina ya be be ti na ni ta so nya jani ni e ya ni a ni bi ya na na bi ni afa ya ta ni na o de se oh wo wa bo ko ma no de bia na chiche ni na ti no o fi o jara bi o fi ko mi di ni se no okay na mi tell you mi show wa dafu na dafu no onye koda hospital awo kan ni mama sika because mama sika na ko yin for hospital na ta so after the business me da se mami me se wasem we oba no me ba mami me se we eye no krese oba yi edi nyinsa ne kwotran ba bia wo ko han dan ne ma no wo ko hia wahene bi ya wo so woni wahene ne twempra wo ko ye dede se wahene bi ene wahene da ma che se ehun sam so ko ye bebre ne oko ni ko ha dan na ni ye no ni ta tan no ka tem se wa pa ofuni ni ta no ka tem se pa ofuni ala ni fa na da fo ba ku oko ni ko ofuni nda de afaba na wo ka tem no afaba ko ofuni ni na nti ajia ba na ma tuni na ba ofuni ka pa ma mi tu na ala na di ma pe na na ala ni da ma we na ala ni da ma we na ontu ni ka tem no after no ka tem no said you do you ever feel it you correct series of tests after no feel it but you don't feel it na ni nta o tin no ni nta o tin no ni ko ka ni o ko ti obi ani fi oni dabi o dia me kan say na wo no kra na wo kwa akwa da because oba no wo se wo mpani biem no wakwa high dan dia ma no enti wo kwa ama edan ma no wotimu no obo na dwaman ya sabe jano no anya na ade ai oh my dear baby say you do na obo no mani obo di sadie so oni na ni na so won fa nyin say bia so mre o fa ni so ndia na ni o fe Dabi dia meka wo fe we me dabi tie wo weja wo ba ne kwaya ko han dan dia ma no wotim ene wo bubo wudi wo bro no akwakotra no so wo e fa ho ban ya wo san ko no bro ni tu mo sa oni ni ko fa de dia na ya ti asna o tu ye won kan si wani dia meka be man tia be ma enye mate won kan si wani so na onyem okaka che nkrofo yi wani e se ne wo bia fa nyi sa na to wani Femi, Femi ka tem so ni ni. Ani na mi kwa de you na no no. Because we ba na say I do want to say I do want to we ba na I do want to come do what? Enye wasam ne wasesa ne honsesa enye wasam nye ono na nyem wan fa bibia amre obabu na watena obabi na wan so atena ne baby but ni na achi wo kwa na busuafo won wo sign den sa esa ya kwa busua ne ho akofa na ba adan no ba wo ye basabasa sei wanya na manata na busuafo okay ani densia eba mi ko busuafo no ni se eba na mi ha ma ni everybody onya ga ni o ta do no mu because e kan babo aba e dun ma no na ya de wa tu bata e ko ni ko 5 months later and oba ji edan e pe wa ni father ha na ba ji ni banan ana asana ni tinu ko ha dan da e pe wa ni se oba pe treat na dan ni mu o so pe dan na ma ha no so treat na dan ni oba ta oba ji ni banan dia ti so involve me anta et na home ana asani ko police station e ko pa ko ye to ana odi asani e ko ye me pa cho enu yesiesie yansan fa ba ne metena wo dem enu de meti ase but enu kire se wo ba wonye san fa ne betena wo fie ana ma me ta ye
Mama kata yi na ndu nje na ta ni ta ya ta ni ko rent control ni ta in kana o ni bi ta ni bia ni ha e bi ta ni bia ni ha ana e ta ta no na mi tu ni ta no na to ni ta ni mu na to ni ta ni mu na to ni ta ni mu e rent control ni e ba ti no ya ba di ni bi na mi to na to ko la no ni ma de ba kwa wo ni de ni na ma ni de editor ana mini bi so ko yi mi be asuma si ni ta na wa pa no e ne ni no e de o ka mami we ta na ko ni ko mi Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Oba wonye wokɔ ne maame mo sɛ wɔne dan a wodi ama wahan di ama no sɛ de ayo yɛn kɔfa ba sɛbe badwamanfo we ensan fa ne yɛn mametena evangelist meboa me no ano no ompe no a wasum no exactly okɔ ti ba bi obeda kora nkemfa ho da bi arenti na wo san kokɔ fa no sa de ne ba abete wo fie wona we pen na we sise no da ma foforo kora na ma enti sa no yɛn soso ne so arenti na wasa akɔfa ne de na ba wodi ne ba den wo ho na che sɛ ne ne sɛ wo ba ni suban ya ba ma ni suban ɛna mu nyina na mu twidi fa mu na ya ka sɛ evangelist me da sɛ ama mami bisa pacho bisam adenti na wonim sɛ woni be ma nye wo kwa waso wanka che sɛ koyi nyi sɛ ne tu ma me kwa wo kwa no onim sɛ onyem sesi a unzo okan no na nka na mpɛ sɛ obisa no ma ni gina so na me ka kyerɛ no no ma enipa ofie hɔ wo ka che me say afekura the last minute e ba wo se obi se makoye abortion wa amasaman kasa gum e hwan abortion ono ne se ono wo kasa on ka se wa ye sei da o ya wo se obi se de bia obi se o onti asem fi wa no da de bia obi se wa koye abortion wa amasama wo hia o e na me se wo hia me moje etume anana receipt bi kitame se na yin se na da menufu mom se yin se bi ye fe na fam na da menufum me na wote da me ka to se menufu ye me menufu ahono enti no me pese me ko hospital ka chem se osika nya se adwuma wo si asole a wo kɔ no oba ye nya oba nwa de oba anyem o se de yan asole a okɔ de asore okɔ practical CAC o ma beti new way bi wo mo sai o se na asole okɔ ma sofu ma me no mi ntwantro so da sofu ma me ne ka kire wo se foster yem pesa asoleman bete because ablantie yes ayetu ne sen enti fansa ko hu na busuafo na ne ho ade kakra bi na obi ahu se wawale nansa ensa na ode bekwa mo de na echinchin atwan no eno na ogina so enti wase na asore yanyadan o se na asole de se wonya oba ho ade wutimi ne nyem enwo na wo bisa ne se na asore de se wonya oba ho ade wutumi ne ne da ne sofu ma mi bisa ne se mi bisa wo se wo bisa no mamba cho se okasa no me so mi bisa ne se me ma sorry basra me kono wonya oba nwa de utimi ne twempena utimi nim se sa na tie basra mamba cho e basra mu de wonya oba nwa de utimi ne twempena se e no ma wa sorry nim bacho enya so mpanimfo no se me like church me asori ko ono so oya so mpanyini e wa asori mu onimla enso me no na ete dan ba kum sole kwa asole wan kan kire me da afede me konye me ya wosi koyigu ne asole de onye oba ho ade a oba ne nwo ene mi bisa sai wosen ka bisa sai na wonya oba ho ade a wotumi ne da ma eyeye ma na me ka se na sa asem no wo ne sofo maame wo enti e ko sofo maame ne bisa ne se wuni ma sole nimla ade nsi na wonya ne ho ade na so ne nda dan ba kum no so e suspect osian eno de me ka se me wale no se enya wadin so be wale ge ne da na wonsem ne wanie ya udidi ge no enche se wo pe no because of maame ne kura kansem kire ene ogina sofo maame na asem so ena so odi gu wale nse sofo maame ne ke kansem me ma ko ke kansem a kire sofo maame ma wo fresh of maame ne sesi a nyansasem no ka kire boy no bet wan fa ne se nyansasem meba ebra wodi nyinsa ne kwa ene ohene no ekoda na nyinsa ne nyasem ma bacho na enye 2 good months because MJ March mo lockdown ne ba March enti before say March ne be ba no say month na di ru March ni mu na metene dem MJ o say 15 verse 30th na me free ne dem ho so no bo date because me ne tene dem na me fa ba ma ono na me ne tie enti me call ohene ne ho no sa me so me nya me menses fa no ko han dan ne ma wo ko han no mayila enti mayira ho na akohia wo sa wo na wo ma wo hene ne hunu se wonyem
man ba cho mama na say me ka chen say menyema e bia nko mfim because ono so oto aduane mame ono so oto aduane mame because lockdown mu ne e wo no obi ama maduane o mama aduane me fen kwa no odidi matem ono so oye oto aduane mame oto de me pe mame o de me ko hospital nyina e na obegina ho meba una wonyim 2 months ana won wa hene ne de kodaye mamba cho me 2 months ni match no wonyim ana wasemaje me ka ono ka chem se menyim a obeje enti me ne da ba ko na me ka che ne se that ma me ne da yo na emi danger enti menyim sana ka che sana me ka chere papa no e na oye no sesa e ne obemma kwa koto we ni bia ba cheke enti me cheke ye no me cheke ye na so akesie mienu ma obi am ne na tena 1 week am ne na da ba ko nke so ketekete kula e so akesie mienu okay ma mini ayi gringo enwie ye kwa matwetwe no kura gringo Hello. Gringo wukọ obe ye busuafo kromo no wo de ensa ekohunu abusua no sa wo be ware wo mode hye no Mo de sa ko fendo wale omo wase wo de ensa koi wukotu ni chinsa na ala me tell say emi ami ko na mi ko yi na mi say aba no yi tan na wa pa mi ni yi tan Ani na ko ni kromo no na eno ya sako mana nso okay enti ba wona sa de nsa abanzo eno ze chere enti wo de nsa no ekohu wo mo ya wo de to o manim say nyi san ne ya wo de ya after that was hard be by Akoma. wo de nsa ne ko hu wo mo a wo kwaka chom say na nyi san ne ya wo de ya yeah ba nye say bi a wo kwa akotu ni trinsa Dabi. Okay. Me da se. Wo ba ne ba wo ho no, ma me misa wei. Eye mpaso asam de. Di nti ena na wona ne de condom eda. Oh mommy. But I have to know. Only about that condom, there's no problem about that. I am protecting myself. Okay, nti na won pese wo be sign no awu bie mo mebo a. Yeah. In case anything can happen, so I have to protect myself. Na di nti e wonim di nti me bi sasasam ne say. Wo ba no ni sunye. Enti wonu ni tie nyina akra no pese osane ne ba wu bie mo. Ani ade na unya ne kwan ma ne nkwatra ne ba bi. Na wo so wo mo wo bra. Yo, madam, one is here that thing. It's not 1 month here, 1 month here. It's not I'm not there. I'm not I thought when you take me to it's a family, both family, that's me. I thought family. I think you who's about me. That's what they tell me. Who is telling me, not I don't know, you know the other problem. And so you are taking my and you know, I said, no, the brother, I said, no, I have been talking, many years with Madame Wansa. About it, why is trying to humanity? That's the all time. Everybody come up, or okay, enti sese wo ba na kasa yi ne niema wani je ho ana wo pani biem yensa ma ne mra mame why you know my and you are some other free anu other free me den ho e ko da de da so na ho mati o ba da biro se na wo ho ni the sanse de na enyabuo e na obo e na obo na fa da biro se wo no so asana sadiko edi enti no obodua no ani de atras sa obodua no okta ndam e se okta wo mu e ti sadia e dia bonu e ta si dia kon da pensa o tu bo ba e dan e sa da e ba so mane e se minimity ma ti makuma mu mama ma yi odo di en tire no ta me de ja ta ma o kan eni mo kware da be no ni be na obe mo ska se fadija
na ba kwa scan basa na sabe osi o anya hwe santi enu so kosi aga in 9 4 good times we can say in for so ben mi say ni join for so ben no the brain was be me say for so ben na wo ne ta mo tran fie sen ma mo tran fie sen and them be for 3 years for so ben na de brain ma see me say for so ben na ne tie wo de ma for so de brain na kwa na so na chi me kura na me say anu aduane ma ni di wa wo sika na me ko ton kosua o ma na ge obi ti fi o madam fo no ma o di ke kase ba kwa be chirim na ge bi na we ma da bi o de nti onu no se for so ben na de brain kire ma me ko echi na me ba me diska ni to bo no odidim no eno me na mkoto be si ni ho me edu ono ma miska na so me di bi so me so me diska taade me ko ono ma miska nto hwe na me so ma sa de se sika bi atale aye me ho ato mpaboa enu bi na me die me tie bibia na me pa tu wo de ne tra ya wo so bo ni dwetire my body dey in prime 9 ba ko pe ma ba ko pe enu ko se mi na se wo ba ya wo gasa be ma na bo dwetire mpo ma ba cho me se wo ba ya wo gasa be ma na bo dwetire ma me pa cho asem na me ka no se wo so mi sam se wa bo mi dwetire and be wo se wa wo ka because is can the man no o play one case can tell me say mo ko fa kosua bele me enti kosua no so mfa so no kasagusu no wotie kosua no so mfa so no na me didi edwa ofie no o se me diska na kwa ya adoye o se me diska na kwa ya adoye so ono abom je tire implensa o se obo je tire implensa tobo me pa to bo ma me ne ya fa mu nwie jete no dia na o de man so fa kwa ya o se no first one me man me body je tire scan see here me san ye two for there e sa man no wo de man so fa kwa didi adwa na se ye yeah and I miss the for my second one. What the man is one coded dear ja, Sebia Tobo, Ebia Mamoska, Fakoto Force, Washino, Warrior Sama, no, my beer provisions to a man, Washino, not Autumn Kusia, not Autumn Kusia, Oshino, a dear no, and me Okako high dime, you go high diamond. Me can't dance scanning na Seba Panisano. Me some man the other bed and over starting a juma. Yeah, no, I yes, woman is saying almost 100 cities. Now, our folk were dear Juma, 100 cities and the budget. In Costa Juma no, no, Psycho man, no, ni Bibia, ni pan, ni Bibia, or other. Okay, Papa crate, Papa Costa crate, best 200 cities a vessel. Meda say adie na wo ye de ma oba no jane kwama ne ko because say the music kind there pratwe na nya dwuma yo meda say pa emra yo amika bi kakra emra o ti ko fiati honu me saka me sita 5 good million then oba e di na fa ye bi kakra onya bi ade atop pampers onya bi ade atop na musu ade nu kakra mi suma nya bia ma onu o de asoso enya ye bo ye tete fie no o ti na o time mate wo de anya ba hwe na de aka nyina no tiefo yaka because wo mu mienu no akasa no question mark wo bia ho wo mu mienu question mark Dawood Eba Hospital Dawood 360 wo ba ba sanka bia ho tutu osisi yade Dawood ointment fetwetwe ho na wanom Dawood 360 no eguso Dawood Eba measure malaria fever wonu mato na wo so wanom ni nyina beboa wo pefo ma bo friend fo nim rufie dum yensa wontumi no bi Dawood Eba Hospital friend was 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 Yenya be ya ye ka ne wasam no o ye nice woman ekua me pa chobra nice lady o se woman very beautiful na ye de ne sorry gina ho mame wo dia ye hwe de wa ye se awade bone se mpratwe bone na amana titio I can't even tell na wo bia wa konkran se wo kwa be paadie ye hwe se de wasi aye ai na na ya na mama ye hwe ne mfoni ne bia wo twa ye abeje wonsam na enei de wunu se na wo gina so aye bia ne nan ye se form eno na wutumu sampa ne wo gina so but who dey compare ne picture no a ye dey beto so ne dia menim
se ne ma no wo mo na ye wonum ho enti wo ba tuntum se ya wugya so wani mu nwi ne hwe wunyina so enti ka wutumi nya bema wo behwe wo akorokoro wo jese wo be treat wo good ana hwe se de wusi gina ho ye hwe se de osi gina ho very beautiful lady tuntum kama on sign the color hwe se de osi tie na aina ne ya fa picture no to so mame the picture no wo twa ye no fa to so mame ne ye fa hwe nei na makwa na obi agurumu anu asai no obi abefa no akoye nwa wo hu ade wo tumi nya test na ba ko ni nya aye ni bi test ni so ate na so ate da wo kakra mame hwe ne form hwe ne hofe na be ma atimi ka kire wo say wutwam wo me na afofuo mu kra na me fare can you just imagine oba idea ogina ho no monfa be aya monfa be ma ne picture ne ntofa na monfa lady ne picture ne ntofa na ye fa hwe be ma no ono wo so ohunu oba bia wo twam ne na afofuo nwa no wo fare ye no monfa to so ma me Alaska Star Enterprise original wallpapers papa perfie wona abenya no wodi akwa adumu a Mrs. Anoche Plaza wo se wo pa baby a yeto ayi original wallpapers no wo be hunu say Alaska Star Enterprise wonu kuto na to original wallpapers wadum Mrs. Anoche Plaza obe Prudential Plaza 055411488 055411488 na bibia anya kama Sub Solutions Limited 2 years working permit and ye dey Emma wentimi sobra na fanto kwan ye wo job vacancies wo ho na ye recruiting crofo le na se won ye do makwa brochire na wonum akwa ye adwuma wo Europe na Ukraine kwan da ho Romania kwan da ho Czech Republic and also kwan da ho kama ye do bekwa ye adwuma so ye carpenter mason steel bender wotopa no ana restaurant worker graphic designer IT professionals ne nyina no wo de woni san nyuma kra no a wo de bomode a na kyerese ko ye do betu kwan Sub Solutions Limited ye do wo to kwan 0507 835 685 0507 835 685 na kyerese won so ko na Sub Solutions Limited wone wo enkonkwa ye adwuma na nakua memu akwaba ye na ma me ye fa boy ni picture lady picture to me hu sa picture no sesi machine freeze currency ventures are mentioned in the G capsules but more than nom wonum G capsules ni mienu azara Mr no 3 caps na dia ka ho wonum a wotumi sanam say ya de nyina ebe free ho zara man capsules in the sisi be ma na sisi be ma ene wo ho de ne no be ginam de ode be ya adwuma ediska be fie de aduane esi table so enya aphrodisiac na emom na esiesie o ena hindi e ba mention so typhoid malaria diabetes balance of blood pressure now okay she drugstore lane okwa benya bi pharmacy chemical shop fresh Caristic Ventures it was 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 3p garlic mixture e piwak natural na diaba 3p 3p nnuane nroni na no yesum dia go 3p mu abraje was 3p Francis Wake say 3p and Georgina Rains or 3p he gabema wanum nyina say 3p dia na che say Manuel Dams mu nyina ka bisachi bia mo omo say 3p na age ba bia Daniel ba Mr. ba kwale na ka ba Pidank Angelos free piwak it was 0248 928824 0248 928824 na ma sanka 3p garlic mixture no ebe pastor memo ha Mama Joso na nakwa mo ha evangelist memo ha bia pastor Junior say hwie nua ba amajewa na gringo almost no crowd that is a pa ma ne mema aware na da osa no on say sex na nkasa no say asa ya abuse ade no ya ma asa ayete say ya say sebi obia ya qualify ezo nka de no ka we mpa e won botayo e wo botayo pote penti onyame eye Adam wie no kan say esese ode boafo be kan no the purpose no say esese me ye wo seso boafo de ne mawo enti se obi ba be bo obi ye won na kwan ya ye fa so balasa afedi esese de obia be kan bia no wato ahye ba so obia be kan bia no pe be ma dem akose ma we ababa ya na nani abira o kasa ya me ofre gringo se wan hwan
me who point bi there be point bi and one so make ye on can sem bi nyansa sem bi na waka ana okotwe mpena ana one boga bi ana one wan ni nyina so no da dem ha na ababa wa no fi se wo adwamanfo na wo de wusu wo de wabo ni adwamanfo awie ma wo de ne be ye de wo fie bi o sa kra ko han dan ya manager le kwan ha wo sa de wo de be de enti no se wo jana kwan ma me me kra sabuni se woni suba sa na me kra mbese opema wo se na tie enti ko ba bi ma ka no ano ka case die afi wo ha no sen gringo wo ha no sen okwa no akofa no wo na so onye okonso no asa akofa o so onye okonso no mama mama bi nsunya nyansa jimini doso gana ha mama nkwase afon adoso abodamfo na doso ayarefo na doso aden na o da dem na o from pra na o twetwe be ma kwase ampani kwase obisi kwase jimi toliwa da dem o twetwe be ma wa bra oba da wo nchen na twetwe ma brem wia me no ba be da we di akwa akogu ono na so just imagine bra wo bi na adinku edi akwa ni Akoma mama obu ya say yes wo mu 2022 yes mama ni bi na bi mu ho sabi wo mbema enso se wura ba bi se wura akolai ma onkonko toto nyoma yi papa bi ene mo to mi manen gringo kanya mi so o kan ba be so ma kan ni boye ni na adi akura ni o se nura onyina wo nware na ma sa ko kan krampo na ma expect say ma o kan sa na kire mo okay no office na asa agro no wodi so onya ba bi nware no onya ndan onya ba bi nware se mama na ma sa ade na ho se asa ma anya obi ma na hweme nti ma mobra na anya obi na nto atade ma mama eye sebi nko ase asem papa anya obi na ba wi so obi ma na hwe no anya obi na ba wi so obi ma na hwe no obi o ma no papa atia so omu so ma bra o ba press onya ba bi asie no anya o ma me anhwe wunti na nsa se obabra anya excuse enyo kuan tata dia mo ntina so di hu ni anya excuse bobra papa na wa bobra ehwe ho mama onko to tunyo na kankan do so do boga na ebi no ko pe no ba kankan ti no na no sentina no oden kata achima wiye ya kata achima wiye yo ma kankan we ba ma ba na bada ho ba ma ba na do bada nka boga nke bia advantage ko no da ba kwan ka no anu bia nka afi una onyare na sabre ya kankan boga obede no di afi no ode na ma okase se boga no ne be ma eswa ne be ma be swala ba center chamfo ba make afone dia maka se no mpe wo beto atoa wo spinal cord mu dwan wo kotodwe mu dwan gonorrhea stroke na se efam ya de stomach ulcer wa ye mre wo mpem se wo da bomodia ba center kuma se atoso agogo wa agogo hospital nchen tema ko 16 la shi ba West Club atem chamfo ba was me na menie friend was 0244083482 0244083482 and 02725012 na achemfo ba obeje so emin fever make Dr. Mabel so kona kwanombi woti fa na dwa wo wonu mato wontumi ni die wo die ha obi anako na koto emin fever miss ni biti se de wa ho ade so atesa no na ukwakem ka eba shop bia mu a wo benya bi ato yade bia so ha no ko ye Dr. Amibon so Amin Scientific Hospital e wo zoo ya kageti ho ya ni zoo ne di hwan mu frɛ 0277001234 0277001234 kefo so traveling to ye de wutu kwan he fa na pesa okɔ ye do be ko kosu ade okɔ ye adwuma ni nyina abra ne behu ye e ma connection manyu sika ni bra kefo so traveling to ye wo kuma se emna high tension fa kefo so sesi a e wo 0241169774 0241169774 na ofa wo entu kwan na kwa Marco ene adesua bebre wa asemu emu ye yaba ye Marco ma ya ne bi wo ho ase de omusi pre mentri hu na ye me wanwa ade ye dwane akɔ wo bedru mire bi kura ye de ba na wo dwane o se de na eben Marco mata wa adwuma yo mata wa adwuma ye ma ne bi kura nim de wa ye sitwi ade wa ayewam banku yenim ka fufuka yenimu ni nyina ne se wa dress oyo ba okɔ wo be bia ade ne so enye wonim se wo de oba abafie ne so wo de bosom na abafie na wo beda ne bosom esi wo so wo ye ne hwe ya enye yiye efisa nyoma nye
iti abatan bebre wo en samne nyoma en kola ne dress ya monka se wo montena fie mo nya ade o mo fo mo nsa nya ade o mo ni padua na nya ade first na hwe oni ho Maa Akos na hwe oni ho wo fa nka atwade na wacham na enso kakra wo de abom na wo de aye wo motoam na kankan ya komo kankan na ebi ni ho na ye ntoshuo ni spray o na nso wo behu na wo ho ye kama na ya chenchewe na kakra gu wanum na wanum dua no kasa wotum hu se hwehwam ha na de ye bibia da ni spray bibia da ni sho wonya bia wotum se yes we hia niama anuoma pa na wo tu fa so je se wo de utiri akwa na Maa Akos trotrom kra na wo manensa so a ewurade ewurade ade asem ni ehunu ni seye ade anuoma ni ehuni wo bonse wo ba ye shepe wo di wura ha wo se buai wo kwaka wo se mayenka mema bebre nya bibia na eku wo mu wo ntumi nka wonyanka obaka evangelist ko ni obaka enso so ye ne den wo se oba we muni madia medija no oba we muni madia medija no asem ne wo honso ye ne den motom kankan ase kankan enum kankan ye nyipa ye no ho hwe a enye yiye okay eti mesra wei ewone fapem ewone o maginam mi amanu na namani abere so no amanu na namani abere ho pa Maa Akos eye nuoma bi amama ntumi nka eti wo ye ya na okọ ba afoforo ho wo ye ya na okọ ba afoforo na ye dan na oba so no oba kama woda mpaso wo na ba ma da wo nchen na wo ka kira wo se je se media me fabisa me ba ma so lienti ana me di ba be wura wo mu na chese wo won se de wo mu no enye o de ye bibia enye yiye na mom me ka kire for star say ba bia waduru no o ma ne mpem ho a wo mpe oba ya ne ba ne wo ne ho no wo hwe ni yiye na eje wan kwasesa ne nioma nioma na wo ye no enye ana enhye na adwuru mu se enye akra ho nko ane bobra enye akra ho nko ane bobra wo kuro mu ho wo betumi abobra kwana kwotena ho What na kra kwaje dia yi wen tumi ahya wona obebo wen tumi mama na be fa wo die se die fa no tina wo kurom kakra bi ye na ye wo hu se wo ba na chance esuane oma na hu se ba bia be ma de waduru no omwa na munya se mo sesa mo ho a yo je se wa ha dan ya mame je se wa mame de me fa nto de je se ade modane bosomo be so amema okay ade etu kakra bia obenya bia no yo hu se wo ba oba e hwefie yie no akata fie so na fia ye kama wonya nuru wo ba ye be sad wa ko ma I am so Prostate Foundation clinic I feel natural center when you don be koro wanu be hwe ne kama na wonim ye be ma ne femike ne de wo pompe na de gu akosu akuma no ikrini ho yi eyi impurities ni na de free ho that just say e wona ye kama femike ene ya pompe se we che bonsuom wo pompe we na o de fo na eyi beggo probiatre sexual infections beko obanum bi bemanum bi probiatre nobody pack capsules me so koko ebetutu afri ho enu ntime so abra ye wa blood pressure checks ne ultrasound scan fidie awudo ni nyina bi ho na I feel natural health center wo ahinsan estate ya Bengu Shepherd Junior High School ahinsan estate freyen I was 0555 902989 0555 902989 and 0245 111291 menso pase ma ahifie ehwo na enije nyina wo na Jehovah Medical Center ye de atenka power capsules saba Dr. Chasansa papa nyame sha ye twa prise wa manka ma bi ni matenka emema bi ni ma de friend atenka me se wo ba me ma enei wo chese wo manya atenka pa enunti enije abefie wo bia timi enu matenka power capsules ne bi age se bia wadi wunya nru enfie du nwotwe de enkonum bi na wo free ho kono de wo betumi anu matenka power capsules ne bi na nso de akwaye adwuma kama Jehovah Medical Center ye wo Paraku Estate Atasmaso fire no 0591 825365 0591 825365 and I say 0267 388430 evangelist mensa ye hwe ye nua ba pa amajewa na gringo ontie me awie yi
me papa ka asem bi kire me bra me si so na me fa ma me change na me ko ba da ko hwe me di se ha sa me bra sabi mpanyifo wo se atwadufu de ete se nwam takra Akoma FM be kakra na dane bopim grigo wo hia na bonte a wo fa no fofofo no enne wo pe wo mpo eya wokom eya wo fo ena wo faaye wa fa wie bibia firi mo ba afa na wo dwane wo ntimi nwane okay untumi nwane aida se obaje oba no akọ ne baabi ana se oba won ho fa ne niam aka ho wanya hun kofi ase ho ne maame ne papa ti ho twɛ fa wo ma de ko hye wo mu nsa okay na ne abusua ntena se boso me ame ba no me ye ni sei na gali on fa no ho onko pe dan ono akọ pe ne dan na ne gamama no wo mu no betwempna na ekoba se me ne yaro ha dan ma woni njaya ba wunya ba bi na mo san koda ma me da mo Akoma na ne go fi ura fo mu fa ma ha bia wo de ye hostel alambo o mu de ye hostel mani bra bra eti mpratwe na wo kwatwe no woni misa wo kwatwe na wo de na ba ma Akos wo Maa Akos force no wo ha dan ma me pa cha otena ukurum kumasi aye choked and crying I am ma tena ukurum 21 years 21 years mo fa the picture ne to so ne picture no ne picture ne titi picture no ka no wo fe papa bi na wo be ya ma grigo what's our life aba me so me ka kire wo enya wo nkoa ne wo ba wawo a wanya kum wa papa even one pastor Julius bisa se one ye ni nie amajewa na te wasa no ama I see for you the amajewa picture na to so mon ko hwe mon be hwe and de o na wie say no David amma so no hwe so o munya hips nsi mama no mo ntija e woni la no nim say hips say football ajo hips say football and they say aju yo grigo de pania wom ama na aju se be ye be sa pompi bio asem ya no je so ko gym eti ama ye di nyame di sraw wo ye wo ba okay won say ye baako won say ye gather the pieces yesu man microphone na duane di wie ye no wo mututu de aka no guye o yesu nyanse no oba no say hey di agugu form no mon sesa na no kura hia wo mo sesa ye na no dosu chen di o mu di ye na say pieces no kura na ye gather ni yia ye besa sori aye fa che kamen gather the pieces okay grigo agu kwasea ko okurum wa hwa akwada no kura na fa obakọ ojapade no baboso so be hwa oba hega baboso bra ija ni si stress okay obaboso nyame be pie ho be hwe no ene Ishmael otu oye jina na fama awurade okay no be hwa ujeja hu se ya Akoma FM ma no so ne mabonte na ohia be ma no a ya degam wohia na no abiem won kata no hunsie afa wo be hu se chese ba bia no de ne fa ba bia no de ne fa emema no so munya careful so oba hunu so oba we so no nko awo de ma na se ne papa kra ne ma me ba wa o kata no onimu ba bia o ena wa bia ne ho a kire o wadun so we kwase ya emwo okay ti mema no munhwe yie oba bie ne ho a kire o nya kwase o nya kwase wode ama ofiri a nya kwase o yo na we wadun so obu kwase a ema ni bi pa mu to ase ebi pa mu to ase mema bebre na ma o ma ye strand nya bibia nya bibia bia wo bu no kwase a okay
esusu aketua na eba no so meda say erade nhyiram Daniel Ben Trading Center Daniel Ba Mesho de aba no bi malaria be ko typhoid be ko jaundice be ko honam ya honam re ni nyina be ko Dani to ne ba Mesho wonu watu ntimi ni du coffee chat ya woni moja no bi Dani na cho ba capsules de man kan for mu nkotobi Daniel Ba ointment fatwitwu apostle Dani Prosta all capsules so wo prostate obeko open for my boyfriend for nim rufie nkono no bi misi wutimi anum bi shane so mame Mr. Fredman Samenko Happy Dank Adum Chemical ko obenya bi ato Santa se 0273 392877 grow fine mojadro of the moment kotobi nano nomination show na nyini fine na wu ne se ya na mo agina no ba bia ye to nro bia benya grow fine 0244596532 Jalai Travel Consult wo ba sade etie bia ne yedu to kwan Schengen visa de ma Canada working permit visa October 1st 2020 1 year start yo Dubai ni export no bra January 2022 ne bewie ya wato successful intention fragile light was 0249 198615 na bibia anya kama ma watwe ba pada wo be no be menom we ka watwe akere we ka watwe akere we na je said obi expert na akwaso no watwe ba pada kwale na ka ba Mr. Fredmans tabia ba shop ubenya bi Divine Hope ba center ye wo macro abusuakru junction fryan neto watwe ba pada was 0591 565557 059156 5557 Fly Away Travel Consult Yadu to cry fly away travel consult not say Yadu to cry can working permit visa Schengen visa nina no yade bema birth set any passport nina no social somame wini be crabra na Fly Away Travel Consult atonsu inside bonsium from 0243 42 1215 0243 42 1215 Roman father draw and one no ajime heba mesha ebeju free hututuo wonam ya wutia epawo wa ya say your stroke and then when you nyina ajime bejo from 0243 11 5948 0243 11 5948 Glozaka recruitment ya say ye pekata kwata say no kwa ye pe bus drivers wobetumi akabas ya and ye wo lances ya na efa ya do bekwa kata 3,500 Ghana cedis bosome ya de bema waduane ne wa baby abeda we yare ani nyina ho ka yeka bra global ke recruitment ye wa yin makokọ ben 18 moja ahye frɛ 0552 833381 0552 833381 energy catering service ya sebra wo ye wedding party adoring funeral ya benu aduane dia ma look at the continental dishes fried rice and great chicken jollof fried ben kuni tilapia fufu ni abunaburu na isu fish ne ye benu aduane dia ma wo ma ho na wo be serve wo mo o mani beje ye ben ye wo breman ye ben mo kro no main station macro traffic light no so am macro ye no go filling station di hwe mo for energy catering service I was 0243 367993 0243 367993 me pa chow say enipa dodo no an ye twa wo no mo no na so happy milk there wo betumi anom esa say lactose enim enu ti shane so emame enkoranom happy milk wo bianom happy milk ne bi esa say vitamin B12 any B2 potassium ne calcium ni nyina ewom lactose there ebi ni happy milk mo enu ti abusua no wo bianom a wonya enigye na nwode ne no so abefie enkra anom milk na so enkra timinum happy milk esa say lactose enim from 0558 208 630 0558 208 630 and 0244 765 964 0244 765 964 Happy milk is delicious and lactose free. Happy milk, happy you. Ye try ya homra ye ba kwa homane so. Na Mr. na say je clinic am for Akoma FM. Me sua da me kwa ko pesika na me de aba besua. Efie na mgotem na ablantie bi tim na okache me se na ni gime wo be ware me. O de mbetu adwumam. E na me si yo mate. Me ti wo sa onfa me ntu adwumanim. Me ti wo me ma hu se me komanim na me se meton kosua. Na me no am kosua na me ton. Nti wo sa na me ne ko ni kuro mo de me ko che na busuafo so be ware me. Ti e ko ba e na nyinsen ko ba e. Akoye si se ni nta abade a me nkoyi ntu na asori a wokọ no. So onye oba nwa dia wo ntimi nyem oba ntimi nkoyi wona mso mi ntimi nya saa
when you free or your time a power, you never know to go abonted and I born a sub bob. Emma will be bemagin and check, I say, or Banya Madie, Yan is that. Or did you nipan so at them? And I'm the salmon, and I'm cutting a baby, brown, be a floor, my ella. Timmy Quatsina Horno, me was I jamming and cassa. Me on him semium, me the two names so say no one into one. What catch us when you beman a senior? My patch may catch or senior on one. So I cast them going a man young when they yaman and yam. Ain't he me call brown on a sono, and I jam go where Hohinano, and also bear me. And I'm to be semium, and I'm see you, Matty, because I didn't nip and so on, Janelle lockdown moons so. Me nipa me nyashe na papa nka che me se obe like opeme na me see you mate enti me ne papa no na me fa me ho ma no me hwa na ekobone wa hene ne ka che so ope wo me pa twa na so nim se wonyam me nim se menyam na wonyam me nim se me ne foster nyam e ma foster pa me de to na nim so o se onje enye ono a odidi matem nyina ofon so didi mi wo fa atem afede me wo sa no ne nan fufuo bi aba one na danfo bi oyo kada rider one boy na ba omo ba ya no mo ba be de obro no so hene no ntu ni fie ni nam so mi fie ni na obeye de obro no so no hene ni nua ba akoka kire ne se anya me ni nua ne na nyem na me obi na nyem na me de abehye no enti papa ne de no ami me se wo peme nti anadwo ble na me free kro ne so me kokro obi ehume na me de ba mi krom afede me ti mi krom ana foster sa atoa me wo sa me ne mabusuan on obae se odinsan ne papa bae se se me wuwi a obeye me ho ade e ma mabusuafo nso gi tum so omo ate nti me wo sa okoye me wo ye 6 months no ma ho na me ofa hunahuna no obae o se ba nso o sa dinsan snap ne kasapleko ne sa be si so se oni me nyaye woni me nete afede me frɛ foster ase no okeka de opekere me no odidi matem ofon so ni nyina ne ye recording WhatsApp no odidi matem na me ka che ma mo se me pese me behwe ebia no ne oba na tinti no pese me ba no na ma me se me kono ne oba na ti a na ma ba nyo no oba dia na matena ho afede me koya first me ni wani na adai ka sere ya ne me dru o Saturday me koye Saturday ne de me dru o me friend na wa amfa enti na akura nso hyemachi me nso me fra asante mampoko fiase ne koye enti na ekwan ne wa na mabre iti akura shemechi o ma mi kin na mko sa akura ka chem se bo anaju 8 a na odi kin ne be ma me na sister bit one no se foster wo yela ba akola shenechi enti mani kin no no ma nko se sa akura wo de oba no kra na mpa nani mu ahwa for wani tu akola no wo sian oba no so nim se me pon anaju 8 enti won twen time ma me pon no na me de safo no kofie no afa no na otwi fa sister no so ma nka se enti ana se me ne kasa no she inside na boy bi pie free fie o nti opie na me se black mic first abafie no sian wo she dem mi refi o ka che me say enye ninti na me buy because me ba manfle no enti nye ninti na me buy enti ba bia me kɔ no me nsai machi na me nsa anko man trefo man kɔ na me de ne man ko gu dem o afi de kwasi ada one me de nga Monday Tuesday no de safo atiti mi kom say an wo yi mi ho a kire me because on flare me na ma ozu wo yi mi wo mi what kini you ho ba twa wo so mi ni ba bi edidi fa ana me say da bi nti wo yi a kire me no de kini titi me ne ka sam so di ka fra me ma mo ka cho mo say ba twa me na see ya say enti ma me de ko me ko ye case no mo ka say me fa nko dopsu na ya waresem say ya ka sam nso no di ka fra me ma me say me ma me mo anfra ma mu e no mbe ba be fa enti o ka say o di we ni titi me no na mo charge mboni bam tim na mi koye case enka me de be ma me na wo de enka me nka hwenje enka me nya ne hwe because minim so obesesa matena ho abesi ne onsesa na be ma me no te dem me ne be ma da dem na be ma afre ne mpena no wayi ne be ma atoso no wo susom waya dan wayi ne be ma atoso no wo susom na like o play romance wo phone ne so wo twetwe ne be ma wo phone ne so ma me say odampani na me ba no so dan finfin na me da tire wo say enye ninti na me baaye nti on fa no ho nkame me say dey asem ne say akodopsi o mo anka hye nti be ba ne yale na o mo je ne to hospital na ne prakro no na hu nanim man ba cho da me hu nanim o be o de ne picture a saving the number nti si akwa phone no wa na aka say me nyine ncho metimi ayi na kire o age say wa mo piti me bo anadwo one kra no bo piti me o be sole afra girl no enso me wo yam te mam no na nya sa na no o de ye me enti da be kire ye we ebia na aboa
ma bacho ampa ma se wo ba frɛ wo ba na wo da ho no wa bɔ ne ho adagya ma no ɔyɛ dankyerɛ ayi ɔyɛ ne sɛ ma bacho oda ho say na se wo so ne be ma me ntwa ntro because batran ade a me di besie no eno no ohene ne de ne no nso kra ma fansie enti me ntwa ntro because oba wonyema obi afa wo de ya ni wusem eno kra ma fansie na enye de waye no enti ma me de ne dadem de bia tokoso na o starting so a be ma me ne na chempena atwam o no de ne wase ma besiwo e na be ma bu prepra wo e na wo koda obi nchen kwa wo se ne be ma su ma nka mpena ma twatwam de nka fa ho na wo na ka kire ne se wo kochi mpena bi na ne be ma su o se madam fu bi na ka kire no sa madam fu na nam ne so ma me call ne ho me shia papa no de na me ka so ye boga no me shia no no e na papa no ma me ko nfie se me ko na aduan man ayi sa agro ne nyina ye di na me se papa yi de onye me hwi de dabla ne be ma su ama agro ne nyina ye di ne ofi o no mo kama boy ne tie en ka wo we kura de nkemfa wo hu one me kasa no wo ka na ma de me ya ne se ye ko no omo o ka che omo bisa ne se me obatan a week say no de be mama ta aduane o si 50 cedis ana ko to for 50 cedis de esua clan wo no to pampers enti onye ne 70 Ghana ma o si on de oni 70 Ghana o mo kan ya no o si waje atum enso so ye ba 50 cedis no de mami o ma we say na ni 3 days or the 70 Ghana na mami makoto mole akoto nkruma ne mam de aduane ama akola no abamu a we se ma so ne gas enti wo tutu gas na ma aduane na sei me twetwa gu me phone so kra me de aba ha wo tutu gas na ma aduane na sei sika no de mam nso na me de kodi dwo sika bia nso ni me ho aduane nso asei esi ne dem sesi amekasa na ne kasa imu nso eno na me bo ni dua Mr. Daniel Asante Ghana Revenue Authority Excise Unit Askra one what na ye papa no kwasem sa onyame nhyira no nyame obren wasi ankasa papa no Ghana card ne sa 10 number omo na boa ye ni na ma wo se de bia ye badwuma ye hye ha se bibi ba no yase enko ya ta me na de ko but omo na media for mo fa mo di molest man ye nyame nhyira wo mo ye mana awoda pa nyame na ba de emu so enti Mr. Daniel Asante Ghana Revenue Authority Excise Unit Askra Yamao awodapa happy birthday Ayana Pharmacy and afa Dankeba complaint na so yasene Frayona I was 0243 123224 Naji Impressor capsules no oil ni bitu Dankeba Complex Limited from one I was 0266 593330 na FJ Dank Extra Keba Meshani bi na to heba na pharmacy shop bia musu benya bi yakwa mane so hello we do ni baby afrefree. Good afternoon, Marco. Afternoon, Bonitoni Uncle. Andrew Shumeka, and Mani Patasi, Bushua. Marco, me 2 million Marmofo. Omu Kumasia, almost a concan. But the concan, Sacre, nominate friends of Medina. A Juma Mukoya, no, a dream la, a Juma Muya. If you have a so many video on Crown, what would you must only pack a crack? Let us say, hello, we didn't baby afrefree. Mini aba papa bi yankwan mini aba ofakwato ni masoma santima fia seno kan coach mini aba ma me mo ni tina ba so dwumadi a modi ya kokon hira opa mini aba me de oba no okase ni me hu se services babo ni bi wona brabom wo fi enne na wo sisa ye wo ye odi agwa enye bia be ma wo ko fari no ko fari be na ya wo ni yam su Since what time yes is can na the shows are it will be to me at abra one for them media on it. It's a shame the same near but one love for me and Akoma was another. What is getting who too much one man Akoma na for na Mama, we did some coffee to my Cindy Omra, no matter that Cindy will be a more Sonamonka. Meda say we didn't baby afrefree. Yeah, you see when yankwan. Na dia about the addition of personally so much. Nonsense. Maa Akos kilo fo. Yentu no fo me da se pass kwani we di ni baby afrefree. Hello, we di ni baby afrefree. Hello, me pacho yeti on yanko. This is something. Because I santo. Okay, yanko.
Hello, Maa Akos. Good afternoon. Mira memoha. Yena. Boko de. Bibia boko. Ya da nyame ase. Awia yi ye kwa hefa. Awia yi de se yehia de ane egbawura nya dua heba center fo aso ye na awia yi. Eho ne ye de aduro papa etimi atiridi yare ye edema obi biara. Mesure say sabre obeko weekends anase na efia dey se wo pese utimi ko weekends ne bia na obetu kwan ye bi nso abetena fie visitors ebeba anase wo obetu abekọ ba bi nso na programs be dawson ne nyina mu no hia apomodin ansa na watimi ayi sa adwumadi we nyina eno nti nyadua ha ba mesha eya adura ye kanfo ede ama obi biara se pebinom na emwa wo ensie se wa bre bia na betimi akanya ni pedua na se ni pedua no ebeji ni pedua no ede asi wonom afri yarewa ensem sanso ye wo adura ye frɛ no ask Fiber capsules enenso eboa esiese nipadua ne ye widie no adwuma ebustu immune system general well-being no eye adwuma ma nipadua kwa de nyina no etimi hihye so ye adwuma no ha obiara yare bi atete no yare bi ehawa eno nti edi unya no na ne nyina nso etimi afi honom ede ama nipadua no se adua me beka ho asem ene awia yi se bia na pebi etimi ato anaso pebi etimi atu a fuani kire ba bibia etu ndo ton wo man mu Mudu wani beche drugstore, pharmacy, herbal shop, Lances chemical shop, baby biara, won sa betimi akabi nso eho na nso wetimi ato empo betimi afreyen na ntimi anto atwetwen enkomo ewo 0270 417 669 0270 417 669 se ufrenya dua herbal center for ebeje ofeso onyado for atridi yare ba ko anu wodin papa yi ase odasani eba oni padua so aya na obraye papa obi ane na tridi yare se de sifa eda ne ho adi anase eyi ne ho ede ekire no anokwasem se ebia behu se na obi ti ne ya pa ne beka chense wanya tridi yare nti na ema ne ti ne epai no wonso wodi no ede na ema no eba onyado for we na de bia meka kire se enhwe obi asaso emfanse wanso wanhwe na okwa kobu nan de bia meka so obi titimi pai ne tibetimi ene ya obetim kwa bre papa wada wontimi enda obedi obeye bia na enso na wobre obi okrampo edu sa bre na home ye krampo no na eho ayeden ede ama no so obetimi ahome a ayeso obie na no eto no ma ne home efam na ne hwenu mu kwan nyina asisi obi titimi ya ne ya na nani nyina apuru nsuo onuadofo wei ekire se basa na na se tridi yare no na aka no ho no enu nti abre bia se wo sa amane ani oha we mu a eya na eya ye papa na emom no ye de adura efre nyadua heba misha nyadua heba misha ede abedwa so se wonya bi na se wonom a ebeboa papa na sisi oni pedua no be mo aho odin nsem no atimi apegya ma feti yare bi e wo so tipaye biara ye oti betimi aye oye na nwinum nyina ehwie nsuo se ya na oni nyina apuru nsuo na efe na wontimi krampo ehome emfa ohwinum no ni nyina atimi agyae ma ho atimi atomane o manso atimi akekasi ani atimi ade amawo mesho se sabre ma na ye ntienti a e ba bi biara ye to aduro na so kwaje onya dua heba misha afen so obi a wo no ma na se dia awo de wo won so asa huhuro de wo won hyedem se dia oni padua temperature na ezifa etie anokwasem so obi a wo no ma beduru awia no awo betimi atie gusu na wo po chechecheche na enso na awia ne bo papa unya ya na ka ija kura ya so nka be kwa kodam se de be ya amane a wo fam ni ha wo fam awo de wo no ni nyina betimi agya na enso untimi enya ne saa ni nyina ya tridi ya den sinso aso ade abre wo ye ni akofa so ha no ede abre wo enu nti ne se no madura ye frɛ no nyadua heba mesha nyadua heba mesha na ntimi mo wo ensise ni pedua be mo ho odin sam no so atimi agyina so papa ede amawo enu nti obi ya na wo ha water tigu ni pedua no so no ano ka boso checheche wuntimi enkasa wuntimi nkenya kasa kura no na ho ye den ede amawo ba sa wo dampam wuntimi dafa akosa na efi na wo pre onuadofo awo de tigu ni pedua so ya na eya ye papa eba sa so na ase obi bia wuntimi mpo enidi wuntimi no mpo na watimi mpo ada onuadofo awotimi nka nei wo hono ma wo wate egu ni pedua no so no uhia so ba no madura ebetimi atu ase ntentem ede ama watimi ade ho a na ye adura efre no nyadua heba mesha nyadua heba mesha we ni adura ye de ema obi biara ene de ye na ebre mu ewo asase so se pebinom na embo papa wonso adura nwumra na ho ahyehye ho betimi ahyesa na fe na mfifre tewo mfifre betimi aproma na adwumu no nyina woda ba chistu asesi na osunwe nyina atimi afo onuadofo sa na ma we nyina no ya de ha adwen ya etiti ni pedua na papa obi ho nam se adura nwuma no ho ayehye na fe na mfifre pra no nteba san so wontimi enda obepre wo kete so pra afa
de ebe chi ni momu no e se otimi sori no na afi na ena na ebe hya ase enam se wo de force na ebe sori nti ade ebe chi na mo aye basa na san kura agya yare wofro e basa na ma o pressure kura timi ekosoro ni se nti na me se obi biara nei o pese sebe ye adura nyina ho ye hyehye basa ukokete so wuntimi na edi o hawde amane pin so na ede bre wo no obetimi atu ase de anamekamfo adura ne friend nyadua heba misha nyadua heba misha etimi ede amount say pebi no abrebia ne abrebia asemu na wonso entimi mmoa na enkoyi so hawo ne nyina mfiro na adura nwunu a wo kete so obetimi ada amane o manso etimi akonkan etimi ede amane padua no obi wo ho no mo se anokwasem nie media meko kete so ametimi ada bio na enso me so hwe no pa sadia me hunam tutum ni sadia me hunam ya me ya no sadia sabia na adwumu no nyina no sabe ma paibo na enso anokwasem so nuadofo e basa be den ene watimi anya ahoden podi ai kwakoye adwuma da mu no enyinara obi wo ho no ma de a eha ne pa ne se osoro Africa teso no sadia be ya obetimi kura tie sifom atia ne nan so akwa abontene no kura na eya asem kese no obi a woteme nka bomoden se sabre obepe adura ye fra nyadua heba me hye na timi abo papa dan wotutuo ni ahoya obi aba ni padua no so wabra anopa watie sifom Africa teso no ni nyina so atimi agya ma ho atimi atọ papa ewo asase so obi nso enei woteme nka wonsa atimi gina wonsa nyina atiriti obi on moda sori no te nani a afi opeso nko pagya ne nsa nanso wontimi empagya opesen ko tan ne ho nanso na ne nan aloko ne nyina ya wesen ne nyina agene onyadofo atimi nka kakra wote se onanu ma yedu wo se wonan no ase dia bibi kitamu no untimi hu dia ekoso ni paduam utia wonan so a na abu ahwe menu a woteme nka bomodin so obenya adura ye frɛ no nyadua heba mesha nyadua heba mesha na timi aboawo ebesiesie ni padua na kanya ni padua ntentem na eyi ohawo ahodo biere woni padua so dia titim dia hawo nyina no atimi atu ase amanso ho atimi atɔwo onuadofo bomodin so obekɔ drugstore pharmacy heba shop lances chemical shop bebia yetu aduro no bebia yetu nduro nyina atɔn no ma wonsa akɔka adupa ye de ebre wo na so atimi anya wa ho ɔden ene wapomuden no frɛ nyadua heba mesha no wonso atimi amansa aka ho de empo bia na pese ofren ya onuadofo ye bi ye prono no ye kwan no e de ato no de amasa bre biara no o de friend doctor betimi eno akasa na ma no 0270 417 669 0270 417 669 Ufre doctor bre bi ono obekasa ye di ebe wie no na ye di adura ye frɛ no ask F-Fiber capsules no na edeba be sorry so enam se enei se bia wo oba na se bema na eniwe hu se wanya ohaw bi ewo ni paduam enkanka na ye sebe eye ma eye mo ahimfi ho na bema nso sebe eye mo ma masam so ho no no na se upadura betimi adi wasam adi ama na besiesie ebeka so haw ni nyina adi ahye baabi e ma watimi ade wo de a na ne eye adura so otimi kopa bi to no ene ye frɛ no ask F-Fiber capsules F-Fiber capsules ask no eye ask F-Fiber capsules we ni adura uhia so benum bi ebia na immune system no krampo ayemre de bia meka se immune system no ayemre no kwasem nie e ma wo bre papa ye on wide mu enu nturo obi ho create mi ka so on de agi se sebe yare bi ama asasi so na se yare mi ama meko wum agi se ba ebekra na ansa na no ho atimi ato no abre bia no hospital ko empa no ho de biarada onuadofo bomodin ase nei obenum adura ma immune system no ho ayeden na asan abo papa sie se oni padua no eye adura efre no ask F-Fiber capsules ene ebia na wo ye bema de bia meka se bema ho na nsunsun so bema so pe eso timitu ho na montentem enam se wo hwie bedru baabi no wo be kai mpo na so be se wo bema no na sebe na akobi dura odwon so ana se bia wodwa na ansa na be se bibi esen wanim se nye saa de a wo hwie embo adwuma bio e wasase so be kwa wi ase na akofo ntokwa kese abafie oha bebreni amane a obefam e wasase so no enu ntini akofo adura ye friend ask F-Fiber capsules e de aba bema bi on se nsansa gugu bema basa ebu okra na hu nyina aye kuro na bema mu keka wa mu hyehyew odun so wia na fi na moja bi edi akire ni nyina no ni nyina betimi agya ma ho so atimi atɔ obi wasemi gya me na wie na me sɔre a na sensuo bi esan egu mi frim bema mu saa na ma we nyina yo hawa edi mema nya kese papa bema ho pese so hawa bi beba wo so na wo no yodofo ehia seconds na wa wie adwuma no na fi na oda hɔ obi wasemi wie adwuma agi se na watwi wansa na masan anya atenka so hawa nyina ya ade a emema dodo na ekomu ewa asase so enu nti ne yede modadwene ato ye ho so se enne mu nkopa adura ye frɛ no ask F-Fiber capsules na mononom na emboa na
NCC na improve mu ewo empema nneoma so ntimi konkan emfa ma de biam ka se bema so obo adwuma na abo ni ye apapa wan hwe ada ni sika korampo no ba na beka cha so no adi sika ebehwe akiri edi ama na se wadwuma pa entia enu nti na se be queen di fatana fatana wa kono menka se pi yesi se bi wo asopo ho enche asemtie entu de kwa drugstore pharmacy herbal shop Lances chemical shop biara na kope edura ye friend ask herbal capsules ana nyadua herbal mechana no bi ne betimi abo papa ye na ma medema wo no 0270 417 669 0270 417 669 nyadua herbal center for Sabriara Medase papa nyame ayadomu a wochina ana ye ojomia me fashion designer Joseph fashion ne papa na ye Francis Owusu Ejapon ye ta friend Kwame Owusu china na ye Mr Owusu ye baye no Asqua ya Modern International School ho wa Asqua entie china ye nyina ye nkojam ojo Joseph fashion na ye ntumi enyo papa Francis Owusu Ejapon na ye papa ye ko ma me kai atiefo na say akoma chade na eguso ayeje na me adoma nwumre 9 so patas Assemblies of God all night tenchirenche pa ekoso wait me a frame number no 0547853640 no aba all night na ebi okay evangelist ye miemu so minuamba no munyina se munhwa mo husu ye na rade bomo se mo ye ma okay na munhwa mo husu ye yo na mrepa wo mani emrepa awe ya nim midin ade Maa Akos abusua pani same a champion sports mo abusua pani wa baje adwano de Akoma sports e de abrai woni ne team ya do say ama mo eniti ya wagudie mu nsem ya wagudie mu nsem but me said the mani afiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 every time no dia me dia omlanam ni nyankopon tie dia mu di komo e ya lifting ya no lifting sana we are shaking the Akoma sports in afternoon time to evening